ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Rumwarak labiit nanang. Ay nawaw, pangipanam iti da ita akut tiyawon, sarya anak ka. Itad ko kada kasinsin baldo. Nakita nga min titurugan day di na minsan ang nagpasyarak iti ayanda. Kat awan kutsunda nanang. No kasta, gimatang kagayam iti baro akut tiyon mo, anak ka. Wen, isungarod nga itad kuntoy daan. Mausar da pa'y matday to'y no kwa. Igatangan da lang iti bedsheet. Sigurado ang maragsakan ti kasinsin mo, anak ka. Sigurado day taan nanang. Amo yung mat, asawa ti kasinsin ko. No adda mahitad kat alis to mat. Anya ti kunam. Ah? Ay, kwa nanang. Awan. Awan. Ti kayat ko asawan. Inakon, tani. Rumabiin. Si kamot gayam sarya, agtugaw ka ata, agkape ka pa eh. Ay, adda ka din ni kasinsin baldaw. Amangan no paawi din day jay, napan ngamin iti garden na. Ah, kasta ka de. Ay, iyag ko lang to'y kutson nga itid ko kada kayo. Nakita nga min nga awan kutson nyo. Ha? Gimatangak iti baro akutson ko. Iso nga itid ko lang nga to'y sigod akutson ko kada kayo. Ay sus, nakababain matkan ka ah. Anya ko matipagbainham, kat kasinsin ko mati asawam. Uray kasinsin mo nila kay ko, at dalat tamot pa nagbain ko ah. May mayaton no itid ko kada kayo. Ngam ti madadaan lang iti bodega me. Ay, agyaman naklaunay ano kasta. Awan anyaman na. Anong samlaangan ang igatangan iti bedsheet? Wen, kasta ti aramida. Mala, mabiit lang arot ta itimplaan ka iti kapim. Pangururayam iti kasinsin mo. Ay nawa, nangalamot iti natakot son ba kay? Inted ni kasinsin mo asarya lakay. Anya, Oh, apay kasta ti reaksyon mo. apay mo't nga inawat mo pa ilang. Ang mga nudumteng total daw nga isidir na dagita nga ititid na. Saan mat siguro ulakay? Panagkunakit na saya at mat atao ti kasinsin mo. Di mo amuti kinatao dahi dya sarya bakit? Sa may sa, inyag na mat ngaminan, lakay. No saan ko nga awaten, ang mga numasaktan tirik na na. Walang kasano nga ron no isidir nando. Di isublitan to. Anya, Kunak tumat ka na kayo nanang. Ay nawaw, apayan. Talagang alis to ti asawa ni kasinsin baldo. No adda maitid ken kwa na. Anya, Idiin tulod ko ti kutson iti ayanda. Ay ka inhawat na matadagos. Saan nga ta pobre ti pamilya ang nagkapuan day jay aseni nanang? ay unay ka na anak ko. Sika ti nagboluntaryo amang tawid. Ita, kasta ti ibaga. Ibagbagak laang mati maobserbar ko nanang. No kasta mo lagayam. Di kan mangmangtad iti kumkumpurme kadakwada. Nasingpot ka iti sangwanan da. Ngam kasta ti bagbagam iti malikudan da. Ay nawaw. Saan anasaya at ti kasta? Nay, mayat may takotson mo jene. Nagalaam nga iti dayta. Saan ko aginatang tikot yun na makitkitam, Nana Levi? No saan mo aginatang nangalaam nga raw? Inted ni Sarya kasinsin nila kay ko, Nana. Ah, kasta ka day. Ada ka didakis na, Nana. Apay asabali mati reaksyon nyo. Ah, ay, aawat ba't kit day basag? Sa bagay, kaano lang idinagam-am mo kayo iti day dya asarya? Talo abulan laang, Nana. Kinapudno na, jak kumaawatan, ng mabainak amang ibaga.
Tamangan numasaktan tirik nana. Agam, saan ta napagsaritan ti may papad iti day tabanag. Ang mga maylawan man tingiwat kaw ka makabasula mangki din. Ni nana mo. Narigatan. Imayak laang takayat ko ti makisarita ken ka. Saan atap numang dadaal iti tao. Umayak man, Zenny. Agtugaw ka Nang yugak iti merienda halo-halo. Ay no, saanan ang masapul amang yag ka? Apay mat. Una, tamangan no istoryaan naktumanen kadagiti masabat mo di tadalan. Kalpasan ti panagmeryendata. Naa. Ibagam tumanen nga alistuak no updated mo. Tapno ibagakan ka sa anak nga agbibisin. Mapilpilitan naklaang amangawat no updated mo. Tapno saan ang masaktan tiriknam. Sika lang arudan ti tultulungan da tao. Sika pa'y matikas dat ibagana. Mapilpilitan ka laang. Saan mi akasapulan ti tulong mo? Kabailan mi mati gumatang iti gamit mi no kayat mi. Ay nawaw. Natangsit ka mat gaya man niya. Nalipatam samat tanti kutson nga inted ko apagid idaan niyon nga agasawa. Tikutsyon mo? Dayta ti makagapo no apay nga idadaw na? Gapo ta voluntaryo nga inted mo kada kami? Ay nawaw. Bastos ka. Di mo amo ti kunada nga utang na loob. Di ka madanagan. Isublik amin nga inted mo. Orayom laang ta isako. Ay nawaw. Sa dino nga'y tinapananday ta babae. Di namot inuray ti insakok agamit na. Ni Sarya akasinsin nila kaibaw. Di nasalaw ko di tadalan itay anak kaw. Dito'y balay ka day, tinagapuan na. Wen tatang, nangyag iti halo-halo a merienda. Kahit Saan kun nga inawat apay ngay. Una ata managpamaranggayam day ta tao. Nadamag ko iti kaaruba tayo akasinsin damat laang nga istoryaan na kano. Anya! Day tatipod no tatang. Diyak na lapdan ti bagik itay. Iso asinong batak kit di Hindi. Anya ngay tanakasako. Dagiti gamit nga inted na tatang. Isublikon. Tano ang sasaukot kas laginatang na ti tao. Sa bagay Nuad dagayam ti panangidadanes anayon ti tulong na. Uray sa alin na tumulong. Kabagilan nyo matin ti kumatang. Saan nga umanay dayta pang ibabayan na kin ka? Una tatang. Isublikon tapno awanen ti adu sa una. Mabalin ti makitambay dito'y balayo, nana. Sige lang, basang. Sa dino aya tinagapwam. Iti ayan na kasinsin baldo. Ikak kuma iti halo-halo ti asawa ti kasinsin ko. Ngam na dismayaak. Diyak pulos impagarup bastos matgayam ti asawa na. Bastos ni Zene kunam. Win nana. Diyak magustuhan ti panagsasauna kanyak itay. Amangan mat, no ada na isawang mo adi na nagustuhan, di so akasta. Awan mat yamok adakas anay isawang ko, nana. Amam mo ka. Amok mat ni Zene. Okay laang mat, no kasta ngagsarsarita kamay. Agin laang dayjay, nana. Singpet kitab kit di Anya! Sa dinaw tinapanan ni bakit ko tatang? Iti ayan da kasinsin mo asarya. Ano taramida na iya tatang? Anda ti saan da nagkinawatan, iti kasinsin mo. Isugayin subli na amin nga intid ni Sarya kata kayo. Dahil ti bagbagak. Hindi pa nga nga bagbagak iti asawak at di naawatan nanyaman tititid ti kasinsin ko. Ngam di nakmatibang pangag. Gapaw ta ipagarop na asan alasaya at atao ti kasinsin mo. Tsak mo babalaw ta asawak. Tamanula nga bulan na nagamamuday ti kasinsin ko. Ilabay mo't amu ti ustong o galit itong galmaysa. Anyang oras sa pimanaw ni bakit ko tatang? Itaypay. Abangan no simbang pwetay ni itayan ti kasinsin mo. Lukas na rod. Surutak ni bakit ko tatang? Adda ka din ni Sarya, nana. Awan pa'y mo't anagawid, basang. No kasta, saan gayam anagdiretso anagawid, nana? Nay, anya nga'y dagita nakasako nakaw.
Umay ko isubli dagiti gamit nga inted na, nana. Anya, Dagito'y agamit ti makagapo, no apay nga idadaw na datao. Naurnong nga minpiman dagiti inted na. Kinapudno na, imay iji balay itay. Mangyag kumakano iti halo-halo, ngamdyakon inawat. Taamangan ko nakno agistorya manon, nana. ay, pasensya kan basang. Talaga aday di atao. Awan ti denggen na asao. Awan basol yun, nana. Kaya't ko lang nga isubli dagiti inted ni Saria. Tapno awanen ti adu asang una. Diyak pulos impagarup ama nagpamaranggayam. No agsasao, katkas lagi natang natitao, nana. Si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Baldo. Sa dino ti papanam. Simurutakin ka Madanaga na klaunay, di ko na nitatang anapan kay tayo di kasinsin ko. Ay nawaw, napan ko lang ang insubli dagiti gamit nga inted na. Tapno awanan ti adu asa una, lakay. Ada ka din ni Sarya di balayda? Ni Nana Rowena lang ang tinadanunak ijay. Anya nga iti ko na ni Nana Rowena. Madlaw ko nga iso ti mabain iti naramit ni anak na. Naimbag man. Ta saan na kinanunungan ti kamal iti anak na. Saan mo't kit di? Mayam, kasaritak to ti kasinsin ko. Sipod pa yung amin iti, kat kastan ti ugali na. Managpamarang laang amin. Nagsubli ti kutsyon, nanang. Tay may insubli ni Zenny itay. Ay, nawaw. Na-pride a babae. Di ka man agsao akasta. Ipakat mo manan ti kinadakas mo. Pudnumat, nanang. Adamat basbastos de dya tao. No kastamot lang. Di kan mangmangtad iti anyaman kadakwada. Talaga asaanan, nanang. Narigat ti kasta. Nagboluntaryo ka mangtad. Inton kwan, isidir mo lang. Jack isider no ada respeto na kanyak, nanang. Di mo pabasulan ni Sene. Tasipod pa'y ide. Kasta kan. Kaapam amin at tao iti aglawlaw mo. Anak ka, iso nga amok ti ugalay. Diyo amuday jay azeni, nanang. Katuray si kamot. Di mo pa'y amo ti usto a kinatao na. Iso adi ka agsasao akasla amom ti amin. Diyak magustuhan ti kasta nga ugalim. Ama nagpamarang kalaunay mo. Nasingpot ka iti sangwanan. Ngam no nakatalikod jay tao. Apaw, nagadumot nga ibagbagam. Nukas na, napanisarya iti ayan yung iti daydi nga aldaw, nana. Wan, binastos mo ka lumait. Ay nawaw, anya abinastos mo't asasawan day tatao. Anya ti hustuan na pasama kaya. Imay dito'y balay, tamangyag ka no iti merienda, nana. Ngam gaputan na lagip ko ti istorya na may papankanyak, diya kun inala. Dineretso kun Di tamad ta na pimudot. Apay ngamin amang yag iti merienda. No saan nyo matadinawat. Tapno adda siguro man ang tigapuna nga imarites na datao, nana. Amok mo ti makuna nga utang na loob. Ngam no agsasao ngamin kat nalabas. Kas lagi natang natitao, nana. Ay, husto laang day naramid mo. Narigat no awatam amin nga itid na. Nang runa no saan mo ta si pupuso. Dumteng to ti aldaw nga isidir na. Talaga kas jay ti ugali na dya Sarya. Saan lang asika tinangaramidan na iti kasta. No kasta nga rod? Likli ka kung day ta babae. Ang mga no agsubang kami kat anyapay ti maaramid ko kankwana. Talaga na laing agpamarang day jay. Barang nga dantumag kumapagbaliwan na Kumusta ba't tirik naman ako? Mayatan tatang, saanan ang nasakit ti ulo. Nasaya at bait, no kasta. Di bal daw, sa dino tinapanan na. Iti ayan ti kasinsin na tatang. Ay nawaw, apayan napanpay lagi jay. Agsarita da kano iti nalapat iti kasinsin na. Diyak kumapalubusan, ngam ipilit na mo tatang. Ay, kamangan no agapan nakit jay. Nasingpot ni Baldo, tatang. Sigurado akasarita na laang ti kasinsin na.
O, anya ti umay mo ibaga kasinsin baldo? No mabaling gumakat saan akong kumpurmit ititid mo itasawa ka sinsin. Ay nawaw, tulong ko kumamat day jay kat. Tulong? Tulong nga isidir mo to. Nasaya at ataw tasawak. Iso di mo kumaidadanes. Bastos tumay. Kan, san a proud kan ka nga asawa na. Ay, pang-aasim ta di ka agin sisingpot dita. Amok ti ugalim. Nalaing kang agpamarang tapno na dalos kay ti matang tigadwan. Siyak lang arudan ti tumultulong, siyak pa'y tidakas ita. No titulong akaba ilam ngay pay, kat addatin nayon na apa nang itatanas. Uray di kang tumulong kasinsin. Anya? Tapno ibalaking ka. Mabayin lang ti asawa. Iso tunggal addatitid mo. Awatan na. Tapno saan ka kano ang mapabainan. Hanya ngay ita, pinagsasawan na kakit di ti kasinsin mo. Ay nawaw, anya ko maitananang. Saan ko akabutang ti kasinsin ko? Anya, Kadwan mat. di ka mabain ama nagpamarang ti panagkita dagiti tattao kan ka. Na, Iti kasta nga inaramid mo. Napanagnakan at talaga ama nagpamarang ka anak ko. dakas ayati tumulong iti kasinsin, nanang. Saan adakas ti tumulong? Ti dakas kat no pamarang ti amin. Kas kumaitar aramidem. Tumulong ka. Enton kwan, ibabain mo matlaunay dagiti natulungam. Isidir mo pa'y no daduma. Sa anak akasta, nanang. Nasaya atak, no nasaya at damat kanya. Ay na anak ko, di ka naglibak. Tunggal mangtod ka kadase ni ide. Kat dakas ti rumrumwar iti ngiwat mo. Mapan mo pa'y is-istoryaan iti sabali a tao. Pangaasim, tadi kan agpamarang anasayaat no saan mat gayam. Nakababay, nanak ko. Pamilya tayo ti maibabain iti kastang aramidem. Ay, nawaw! No ti panagtulong mo kadagiti padam a tao ket adanayon na apan nang idadanas, nasaysaya at no saan kan at tumulong. No tumulong ka, jay kumasi pupuso nga agtaod iti kaunggam, saan ket apamarang laeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adan sa malakad mo, Mari Ibiyang. Agpasentro ak, mare. Apa iji sentro, Mare. Adala mapan ko gatangan, mare. Kan agpasalunak mo ah. Nalipatan ka di, mare. Graduation ti anak ko intun umay alawas. Graduation lang, gaya, Mare. Apay ang masapul nga gastos ka itidakkel. Apay, masapul nga agpasalon ka pay lang, Maray. Tapno presentable tayo mat. Nang runa pa, no, dati picture taking, mare. Alangan mat asa anak nga agpapintas. Anyan to ngay tilangak ije stage, no sa anak nga agpapintas, mare. Ay, nawaw. Naparamagat talaga. Agin pipintas manoy. Anya ti ko lang, mare. Ay, awan, Maray. Ay, ano siya lang. Kayat ko lang ti simple. Narigat ti feeling social no makukwarta, Maray.
Apay mare, no agpapintas tayo kadi, kat feeling social tayon? Sa maysa, anya ti pa nagkitam aya kanyak mare, awan pulos kwartak. Ay, noon niya tinagawa tam ay kaisulatan amaray. Agpatuloy ka kiding, tama nga lumataktak ka pa'y. Ay, graduation manan ngagpaisaw. Anya ko may tanong graduation. Ado manan dagiti na nang apasosyal Dagiti na nang aging pipintas. Anya? Isumat. Imbis a graduation dagiti ubing, pagbalinan mo tin dagiti na nang a fashion show. Anya tinagsaritaan niyo iti kumarim idaya. Apay kastamot ti bagbagam bakit? Agpasentro ka no ni Mari Ibiang lakay. Agpasalon ka no, kan gumatang iti isuot da inton graduation ti anak na. Gay, anya ko maitaking ka. Man ano ka kumano isumot ti kayat da. Kanunungan pa iti aramid dagiti na nang asosyal launay lakay. Saan mo tabawal o agpapintas dagiti nanang iti espesyal nga aldaw dagiti anak da? Nood da ti budget da? Abi kita saan? Asino mo ti mayat amag na iti stage nga agrup-rupa da agurang? Alaman? Nagpariban ka magaya manak ko? Wan tatang, nagparibandak tapno presentable akmat ay ton graduation ti apo ko yo. Gimatang akmat laang iti isuot tayo. Ay wag. Intun sumaron alawas ang dayay. Wan tatang, isuada kayo, agpapukis kay mutan. Pagpapukis aktokin ni Victor, intun madamdama. Aday toy, pagbayad yo. Ay na, saanin anak ko? Saan ang masapul ng ikanak? At dapat mo ti kwarta intin ni manang mukanyak. Ala, awatan nyo kit din tatang. Sagpaminsan lang arudan nga ikan kayo iti kwarta. Di yo pa'y kayat. Awatig malangag. Pag naawan ti makon ko ng anak ko. Ay na, agyaman ak launay. Ne, apay akas ta ti pukis mo tatadumeng. Ha? Sige, siga magayam nura. Idi na minsan, ni Mari Ibiang tinagpariband. Ita, nagpapukis kayo may. Graduation kami tapo ko. Intun may alawas. Para graduation lang? San ala ang ti graduation? Espesyal nga daw na jay para ka nagiti agturpos, ka nagiti parentes. No siyaklaang, may mayat akitaan ti simple ala nga tata. May mayat no san kaya nagpapukis. Ah, Sayang ti kwarta. Kas ka ni Mari Ibiang, di na bagay ti unat abuok na. anya? Wan, tata. Bagbagay ni Mari Ibiang ti kulot. Da kayo mat, bagbagay yaw ti medyo atidog abuok. Nagrigat ti feeling social itapanawon, tata. Nang runa no awang makukwarta. Ay nawaw, tikasta ka panunutam. Ada kayo matgaya man tatang. Oh, itay pay Ada ka di parikot yo. Anak ko, bagay ko ka na tipugis ka. Wan matatang. Bagay yung matipukis yo. Aglang lang nga kayo nga ron, abaro. Kastaya. Apay akas na saan kayo ang naragsak tatang. Ay, amaw, nasalaw ko ni Nura di tadalan itay. Kat, anya ti imbaga na ang nakaupayan nyo tatang. Saan ko kano ang bagay, tikasya pugis ko anak ko. Uray si ka, di mo kano bagay ti unat abuok mo. No ni Marinora tinangibagay ti kasta, di yulatan ikaskaso tatang. Amo yumot na jay a tao, managapal at talaga. Anya nga rod ti kayat na tatang, agrupropak agurang nga agmarcha. Ay nawaw! Ang mga nadala kong ababoy na nasupeng, ay ada anak kong, mano nga ulo ti kasapula maya. Ireservan nagtuman iti may sanana. Mausar inton graduation ni Talia. No kasta, adda ti maagay a selebrasyon. Wana na, ore kaskasano, kat adamot ti budget. Wana, saan ada kas ti agselebrar? Laki de, ada nga agpaiso ti budget. Umay kayo to anana,
Ay nawaw, da kami pa'y tikunam. Talaga nga umay kami makipangan. Kaano nga alaan nyo ti babaw ibiyang. Inton Martes nana. Ala, sumurot ka nga ron kanyak, tagpili ka. Iti kasta, kat amok no anya ti reserve ka. At damat gayam na ba ti ababoy mo, nanang? Imbagam ka no iti may sa abayer, ana ibusin ti baboy mo. Naibusan, nagpaiso anak ko. Ay nawaw, kasano ko man naibos, kat adamat nakitak iti kulungan. Naka-reserve jay anak ko. Asinaw tinangi reserve, apay adi na pa'y may alaan. Ni kumarim nga ibiyang. Anya? Imbay na impa-reserve, hindi na palabas pa'y alawas. Apay mat nga manugot kayo, nanang. Kasanaw no utangan na lang tababoy yaw. Kinapudno na nabayadan na ang tibaboy anak ko. Nabayadan nga agpaisaw. Ngam ang mga nuutang tinagtaudan ti imbayad na kada kayaw, nanang. Para graduation lang ti anak na, aggastos iti dakkel agatad. Ay nawaw. Si kakit di mo't anak ko. Saan mo't adakas? No lakit di ada ti budget da. Aywang gayam. Imbitado tayo iti blowout ti anak ni kumarem. Mapantayo tapno maramanan tayo matimakan nga isagana da. Sa dino ti ay Italia tatang? Agdigos kanupay. Da kayo nga tatang, nakasagana kayo ka din? Agpulang saklangan, anak ko. Isuot yu ti ginatang ko Ay, una! Di tayo panunutan, no anya ti ibagbagarag iti managapal dita. Kwartak mo ti ginastos ko. Saan ko mo't adinawat kadakwada? Gusto ka, anak ko. Apay maupay tayo iti bagbagada. Saan adakas no iselebrar tayo dagiti espesyal nga aldaw iti biyag tayo, tatang? Awan gayam. Naibagayo ka di kada manong lando ang mapandaalaan ti baboy iti ay ni Nana Suping? Well, naibagakon tayo, anak ko. Nasayaat nga rin no kasta, tapno rugyan tayo ti agluto. Mayat ti kawasyo asa nga pamilya, Mari Ibiyang. Kasla passion siya, ti papanan niya, Maray. Gaputan na laingak nga agpili, mare. Sapay nakapuspos kul ti make up yo iti anak mo, Maray. Kasla si ka pa yung ti aggraduar. Kasta talaga, mare. Insaganaan mi ngamin ti graduation ni Talia. Saan mo't amabalin nga agmartsak, ijay nga agrupropa agurang, mare. Saan mat siguro naggapo iti utangan niya, Maray? Kinapudno na, urnong ko, ti ginastos ko, mare. Awan tinagapo iti utang. Fully paid amin. Agraman ti makan, apag sasangwan tayo intun malam. Ay, nasayaat mo tano kasta, Maray. Ada ka di pa ibaga, mare. Ay, awanan, Maray. Umay kayo tungod iji balay intun malam, mare. Di kay madanagan. Saan anagapo iti utang, ti makan nga ipasangok kada kayo. Apay mitakas dati panagsasaw iti kumaharay, banak ko. Uray adayo kami iti apo ko. Mangag mo iti pagsarsaritaan nyo. Wan tapno agbain mo, tatang. Kasla si Kati aggraduar, mare, kun kunanakit din. Ipagarup na pa'y anagapo kano iti utang ti kwarta na aramat. Ay, nawaw. Ay, dilawan na amin ang makita na, tatang. Di mo lat ako man ingkas kaso. Ay, saan? Nasken ang makangag dagiti managapal. Uray sagpaminsan lang. Tapno mapabain ang damot, Mala, di tan pagsaritaan ti may papandi na itabanag. Ang mga numadadail pa itaal daw mo. Sa kapaysan anang rugi ti graduation ti apo ko. Mabanang kita yung datatang duming, bakit? Na, anya ti aramido may jay? Magluto kami kano? Ay, nawaw. Saanan? No siyak ti sika, maturog ka kide. Anya pa lang ti pagbambanogam. Si kakit di mo bakit? May mayat ano mapanak mo tumulong? Iti kasta, tumulong dan tumag no kasapulan tayo ti tulong da. Sa may isa, mairanod tayo, may nyaman ti isaganad. May ranod. Ay, da kayo lang No siya, sa anak kamapan.
Ang mga numaakaranak pa iti sakit da. Sakit mo talawlaw atom dita. Sakit da kina sosyal. Sosyal, dagiti sa nga pamilya. Tunggal daw kasyaon ket ayapaw. Agabang da iti isuot da. Agpartida pa iti baboy. Uray agpapada tayo metlaeng amamirmiraot. Gaputay silibrar da dagiti espesyal nga aldaw iti biyagda. Umapal ka. Saan tayo magpapada iti kapanunutan bakit? Sa maysa, at dati kwarta dagita. Di mo ibaga nga agpapada tayo amamirmiraot. Para graduation lang, aggastos da iti dakkel. Ay, nakitam ti make-up ken kawas da itay limabas da. Kasla fashion show ti papananda sika. Apal mula tayo ta, bakit? Ah. No siyak di siga. Rugyam mo tinda gurnong. Tapno adan tumod pagpapintas mo. Maigatang mo iti baboy itong graduation ta nagtawad. Anya, No awanan ti bagam. Mapanakon iti ang datatang dumeng. Nakababain mo. No, sa tayo laang agling at no pananganan bakit? Ni, Jack mo't makita ni Marinora, pare. At ay jay balay, mare. Saan ka tinga umay? Jak manamuti kumare, mare. Ay, nawaw. Anya tir aramid na iti balayo ay ha. Agbuy-buy iti TV. Mapan ko man kitaan ni Jayan nyo, pare. Aywan na. Nasayasayat pa, mare. Amok abimain lang da jay. Taadok asa una kada kayo. Iso asan nga imay, mare. Amok day ta, pare. Madlaw ko ngamin. Ti panagsasauna no maminsan. Kasla da ka na yun ti kayat na asawan. Umapan lang da jay. Taadati kwartayo, mare. Kapailan nyo gastos para iti espesyal nga aldaw iti biyagyaw. Agraman graduation, kat talaga nga isaganaan nyo. Kasta talaga, pare. Ti graduation, kat saan laang nga aldaw dagiti ubing nga agtorpos. No day kat, aldaw matlaang dagiti parentes ang nagsakripisyo para iti panagadal ti anak da. nay. Anya ti aramidem dito'y balay, mari ibiyang. Umay ka imbitaan, amare. Di ka mat ngamin imay. Ay, pasensya kan, mari, nga maditirik na kita. Si kakit di mat, mare. Masadutak amapan ko naklangarudan. Adada pare Ernie, kena nasuping ijay mare. Agraman anak yo. Adada ijay balay. Si kalaang ti awan. Uray niya pa itibagbagam. Sa anak amapan, mare. No kasta, mangisuputak nga rod. Tapno adda mo ti maraman ang mare. Ay, saanan? Sa anak nga bibisinan niya. Unay kan mare. Amok akayat mo matlaang. Agpakipot ka pa'y laang. Makan, para king ka bakit? Insupot ni kumarim ibiyang, para king ka. Adda karnela kay. Ay nawa, makitam day ta. Muti man kit din ang mga anak. Ay, tayak pa yung mabisbisin. Inururay kayo. Kaya't mo matgayam ka. Pakipot ka pa'y lang, hindi imay ni kumarim. Nakababain mo't lang tangamin ah. Ay na bakit, intun sumarunong amin, tipilam tangiwat mo. Di ka mangibalikas, iti pakasaktan dirig na ti pada matao. No insaganaan dati espesyal nga aldaw ti biyagda, agbalin ka na ragsak para katakwada. Saan ka taday tanagad to nga ipagapagam? Wan lakay. No kayat da tagpabintas, no agabang da iti isuot da, no agpartida iti baboy, di kan kumontra. Tao mo na iti amin, bakit? Kwartada mo iti kasgastusan da. No inutang da, awanan ti bibiyang mo, ta saan damot nga ipagpabayad kan ka? Kumusta kan mare? Ay, nasayat lang tamot, mari ibiyang. Kat, kumusta ngay? Naimas ti baboy. Ay, Ay. uwan mo tama, Ray. Koreksyon amanan mare. Saan ang nagtaod iti utang ti ginastos may? No saan ang nagtaod iti utang? Nangalam nga ron iti kwarta nga inaramat yaw iti graduation ti anak mo, Maray. Kinapudno na, urnong ko dayjay mare. Nagado arakit ko idi, tapno lang makaurnongak. Kas kumaitian niya ngay, Maray. Nagadungat mare. Agdaldalusak iti kuko, makipurpur diyaak. Kan adamo ti trabahok mare. Siyempre, di mo makita, ta saan kamot unay arumrumwar mare.
Ay, kastagayam, Mare. Ay, pasensya ka na. Kadagiti na isausawang ko. Okay lang, dayjay, Mare. Tinapatag kat naka-Ameris ka. No, syakti si ka. Rugyam mo't tan ti agurnong. Tapno at dati aramatan nyo intun graduation ti anak nyo. Tapno di mo to apalan dagiti parentes a nagpareban kas kada nag-makeup dita. Sa dinaw ti papanam, anak ko. Di tabagatan, Nanang. At agpalabakan niya. Ay, nawaw. Itaman pa'y. Rugyak mamati agurnong, Nanang. Agurnong. Tapno at the budget ko. Intun graduation ti apo ko yun, Nanang. Nasa papay mat. Intun sumaruno pa'y atawan dayjay. Isuti na adal ko kani Mari Ibiyang, Nanang. Itata sa papay. Rugyan ti agurnong. Tanarigat ti mangnamnama iti utang. Kasta ti mayat anak ko. Tapno ada aramatan yo iti espesyal nga aldaw ti anak yo. Saan ada kas ti agsilibrar? Saan ada kas ti agbado iti presentable akawas? Saan mo't lang ada kas ti agpapintas? Tidakas, kat ti mapan mo bambantayan ti biyag ti padamatao. Laglagi pa man ako. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Kastamot lang ti ko na nila kay ko, Nanang. Mala, agpatuloy ka, tapno saan ka amataktak. Aggagat ka makipurdiya. Tapno adan tumot ti pagpasalon mo, kan igatang mo iti kausyon o graduation ti anak mo. Tapno di mo to apalan, dagiti parintes a naggastos, para iti espesyal nga aldaw ti anak da. Ay, wow! Di graduation kat saan laang nga espesyal nga aldaw dagiti anak tayo nga agturpos. No di kat espesyal nga aldaw matlaang dagiti parentes a nagsakripisyo para iti panagadal dagiti anak da. Isu nga adda nga rod matkarbanganda nga agpapintas kan aggastos para iti espesyal nga aldaw dagiti anak da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ne, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, triksi ka anakan, sa dino ti papanam. Agpasentro ak man anti. Mapanak man ag-canvas. Ag-canvas. Wan, matuloy ti kalay sami iti nobyok inton Mayo. Sung agsapsapol kami ti supplier tapno makatipid kami ante. Ay, ada ka din wedding cake yo, kaanakan. Awan pa nga ron ante. Ay, siya kung ti mang sponsor iti wedding cake yo. Ay nawaw, agpaiso ante. Wan, di uray mangkat 5 layers no iso. Ay na, agyaman ak unay ante ah. Saanin ang masapol na i-budgetan mi ti wedding cake mi? Ay, awan anyaman na kaanakan. Ibagamlaang kanyak no anya ti motif yo. Tapno amok no anya a disenyo ti paramid ko. Anya ti kunam sisi. Sika ti mga sponsor iti wedding cake ti kaanakam. Wananang 5 layers a cake. Ay, nawaw. Ada nga rod kwartam. Inton Mayo pa'y matday jay. Nawayapay. Nangiina sa matikik ita. Nang runa kat 5 layers pa'y. Manulaang mat ngay day tananang. Adama ni Mari Marcia.
May isa nga awag ko laeng, aramida na mutan adagos dayjay. Kanoy jay kabang ibang barangay ti pagnanaadan ti kumarem. Mabalin mo't nga i-text, wano awagan nanaang. Kita takalay sa dayta. Nakababa no di mo may tadting karem. Ang mga numadadaal ti special nga aldaw ti kaanakam. Wen ka di nanang, di kay madanagan. Amo ka din ti asawam ti may papanitiday ka abanag. Ibagak tukin kwa na nanang. Nako, umay kamot, Auntie Cecil. Anya nga minan ti motif yun, Trixie ka anakan. Mabait lang ta ipakitak ti picture, tapno sigurado. Ay, isend mo lang nga iti messenger. Ta iso ti ipakitak ka ni Mari Marcia. Wan, Auntie. Agkapit tayo pa Auntie. Ay, isaanan ka anakan. Adapay nga min napatag-alakad ko ita. Di magasaklaang takayat ko asaludsudan iti personal ken ka. Okay. Inton maminsan tulaangan ka anakan. Sige, agpatuloy akon. Agan-anan kayo, Auntie. Hello, Mari Marcia. Hello, Mare. Nakaawag ka mat? Anya ti masapul mo? Ay, nakitam ka de, tinsend ko aladawan ti cake iti messenger mo, Mare. Ha? Jay 5 layers a wedding cake, Mare. Wen, agurderak iti kasjay, Mare. Anya size ti kayat mo, Mare. No anya ti kabailam nga aramiden, Mare. Asino ti agkalay sa? Ni Trixie aka anakak. Siyak ti mang sponsor iti wedding cake da. Apaw, masapol ti down payment, Mare. Ay nawaw, bayadak to numalpas, Mare. Mayo 17 akasapulan day ta cake. Ay, kwa ngamin, Mare. Kurang ti ingredients ko. Masapol agumata nga. Ay, bakapang pailaang, Mare. Bayadak to numalpas. Uray manupay day ta. Bayadak. Di ka madanagan, tadyak itarayan, Mare. Wedding cake sa may data, Marcia kaw. Wan tatang. Kung kay sino tagkalay saya. Order ni Mari Cecil, tatang. Ay nawaw. Agkalay sa damarang kinilakay na. Saan, tatang? Sponsoran na kano ti wedding cake ti makiasawa, akan na. Kung anong kalay sa damanan. Bilibak nga ron iti kumarik, tatang. Kabaulan na ti mang sponsor iti cake. Ito siguro ti budget na. Ay, manugay ti bayad dito akik anak ka. No kastoy a size kan design, mapan a 7,000, tatang. Ay nawaw, nanginamit kaya. Wan ta 5 layers. Kan medyo komplikado ti disenyo akayat ni Mari Cecil. Kang runaan ti amin, nangina ti ingredients ita, tatang. Kumusta ngayon ti wedding cake mi, Auntie? Ay, naka-order akon. Ibagak to iti kumarik ta ipa-deliver na iti address yu inton bigat. Ay na, agyaman ako na, Auntie Ay, awan anyaman na kaanakan. Mabalin ka di makita tila dawan ti cake, Auntie? Ada insend ni Mari Marcia aladawan. Ngamsan pa'y analpas kaanakan. Okay lang, Auntie. Ay, mabit lang nga, tabirukag. Dahito itiladawan ti wedding cake nga in-order ko para kada kayo kaanakan. Ay no, wow! Nagpintas, Auntie. 5 layers talaga? Ay, uwan kaanakan. Saan pa'y analpas dayta? Manungay ti binayadan niyo, Auntie. Diyak pa'y sinaludsod iti kumarik. Ngam, makaawat mat dayjay. Bayadak to, inton malpas na. Hello, Mare. Nalpasan ti wedding cake nga in-order mo. Ipa-deliver ko inton madamdama. I-send ko kan ka ti Gcash number ko, ta iso ti pangisendam iti bayad, Mare. Mano ti bayad ti cake, aya, Mare? 7,000, Mare. Free delivery. Medyo dakal ti cake ngamin, Mare. Anya? 7,000 ko na, Mare. Ay, nakangin naman. Iso at talaga ti presyo ti kastoy a size ti cake, Mare. Sa maysa, 5 layers ti impaaramid mo. Nanginamot lang ti ingredients ita, Mare. Ay, tangalaak nga iti 7,000, Mare. Ti kunam kanyak edi dumaw dawatak iti down payment. Kat bayadam no manuti presyo, Mare. Ay, di la mabali na 700 ti bayadak, Mare.
Ay, nawaw. Ay, grabe ka mat, mare. Kasjay a size, kasjay a disenyo, 700 lang ti pagbayad mo. Ay, dakkel mo tin alugik no kasta, mare. No di mo kaya ti malugay, saan ko nga laan day tamare? Cancel laangan. Ay, sana mabalin akas ta, mare. Customized cake ti paaramid mo. Out of budget nga rod mare. Kurang ti budget ko. Di ka makaaw-awat mat. Ay, di ka agar aramid, mare. Siyak amis mo, ti mangitulod iti day ti cake, itamot lang. Ada ka din ni Manong Noel, di ta balay da, tatang? Apay ni Manong mawanak ka. I-deliver mi man ti cake di ta kabangibang a barangay. Papudutan day ta Mari Cecil ti ulok. Apay ti kumaray. Di nakot kayat nga alaan ti impaaramid na a cake. Ta out of budget ka no, tatang. Ay, nawaw. Saan na mabalin ati kasta? Kastamot lang ti imbagakan kwa na. Saan mo't anala ka ti mangirisel? Sa pay impuyatam day ta akik. Iso ang masapul nga laan na, tatang. Mapankalayan itay ni Manong mo Anuel. Nakita kalimbabas itay. Mapanak man nga ron, ta mausar pa ilaang tilugan na, tatang. Uy, nata, daktil alugim dete. No di dalain, anak ka. Ano ti masapol mga ating ko? Adda ka din ni Cecil, Manong Lino. Adda itayan ti ka na kanmi. Adda ka ti masapol mo ken ko ana? I-deliver ko kuma to'y order na a cake. Saan ko nga indiretso itintad na nga address ta saan pa'y anabayadan. No kasta, adda ti cake nga order na? One, isponsoran na kumati cake ti kaanakan na nga agkalaysa. Ngamitayin mawagak, saan na kanu nga alaan, ta out of budget kanu gayam. Nene, jak mo ti may papaniti deta barang ah. Awan mo tinadakdakamot na kanya. Mano day tayo? 7,000 manong. Nagkariabayadan na, uray mano, ngam itatanalpasan, i-cancel na ki din. Isumot lagay manasapa na panitayan ti kaanakan na. Agdiretso kayo lang ni Jay. Tapno mapagsasaritaan tayo. Kundi sponsor din na tao. Nga mawan mo gayam ti pagbayad na. Ay nawaw. Nakasapsapa ka mo ni Emay, Auntie Cecil. Adda parikot ka nakan. Apay ka di, Auntie. Saan matuloy ti wedding cake nga inkarik? Anya? Ada ka no emergency eh. Iso saan analpas idirabi eh. Ay, kasano nga rod daytan? At atilukan ang nagsardong iti patog mi. Sino nga taday jay? Mari Marcia. Mapan ko pa'y kitaan mo sino, Auntie. Ang mga nobisita mi. Anya di masapod yung manang. Ay panagkunakad si kati agkalay sa basang. Siyak nga rod manang. Nadamag ko nga adda ni Mari Cecil ditoy. Kasaritak la kuma. Maipapanitian niya. Siyak tinagordara na iti cake yo, kuma. Di ko na ni Auntie, kat saan ka noan mai-deliver, ta saan an naihabol idirabi eh. Anya? Kinapudno na, ni Antim ti ayan ti parikot, di na kayat ti agbayad. Anya? Sa anak adimawat iti down payment, ta nagkaring agbayad. Uray mano, bayadak, kunanapay. Ngam ita imawagak, ibaga na kit di nga out of budget, iso nga i-cancel na ka no ti wedding cake. Mabalin ang makita ti cake, manang. Wan, iso nga inyag me. Narigat ngamin ang mairisel dayjay ta customize mod. Alaak laangan manang. Siya kun ti bayad, ta kasapulan mi mod day ta a cake. O sige, uray 6,000 lang ti itad mo basang. Discount mo ti 1,000. Happy wedding kada kayo. Unay kan, Auntie Cecil? Ay, pasensya kan kaanakan. Imbagam lata kumakanyak nga out of budget. Tapno siya akong tinagbayad. Ay, kuwang amin. Diyak mo, wakas jay gayam ti presyo kaanakan. Sinalodsod yu pa'y kumangamin, sakbay ang nagpaaramid ka, Auntie. Narigat man piman ti kasta. Naaramidan ngam i-cancel yu pa'y laang. Ay, kunak, ano nalakalaang ta kumarik mo ni Marcia. Ay, mabainak paikit din kada kayo kaanakan. Inton sumaruno, salodsodan nyo pa'y ti presyo uray kumaryo di tao. Iti kasta, kat amo yun o kabaalan nyo abayadan wano saan, Auntie. Uwan kaanakan. O, di kay mandanagan, Auntie. Di kay guraan.
Ti kanyak laang kas kaanakan nyo, kat inton sumaruno, di mo ipilit no di mo kabailan. Umanayan di tumulong ka nga agluto, aginaw iti plato, wano saan? Mga sikaso ka dagiti bisita. Tulong mo't lang dayjay, anti. Kumusta nga, Marcia, nakaw? Binayaran na ka ni tiket? Ay kat kapilitan at tatang. Naibagmat na binayaran mo lang ti kumarem. Saan ati kumarik tinang bayad, tatang? Sino nga lang? Dagiti agkalay samot lang, ha? Ay, nawaw. Nagkarang sponsora na ti wedding cake. Ngam dagiti nagkalay sa mo lang, tinagbayad. Iso a 6,000 lang ti siningir ko, tatang. Naimbaglaangan ata na lakakasarsarita ti kaanakan na. Oo, nainit ako, Marem. Kundi sponsor mi gayam, nagpatinggalang iti sao. Pudno launay, tatang. Saan na makaulit na jay a tao kanyak? Agin tuturad amang ibaga abayadan na uray mano, ngamawan mo't gayam. Ay, perwisyo kit de, iti negosyo. Sa di nung iti paparam, bakit? Umuna ako nga gawid lang kay. Ay, nawaw. San pa'y mo tanalpas ti seremonya ti kasarti ka na kam? Ay, nakababain launa yan. Anya? Diyak ekspektaro na kastoy ti mapasamak, Lino. Agin lalaing kantumay. Kundi sponsor ka. Gamawamagam kwartam. Inlimod mo pa'y kanyak. In pagarup ko anala kalaang ti mabayadan. Ta kumarik ba di tao? Awanin tinalakay ta. Uray pa'y kumarim di tao. San ama daw-dawat ingredients bagay? Baybayadan damat piman dagi ta. Iso ano awan ti budget? Di kan ag-sponsor di ta nakababain. Ay, umuna ako nga gawid lang kay. No adag sa ludsod. Ibagam ama ditiriknak. Diyak makita ni si Lino anak kao. Imo na nagawid nanang. Apay ka now. Saan amangan ditoy? Agdardaras mo ta nagawid di tay. Apay. Madi ka day tirik na. Saan nanang? Napabainan laang iti naramid na. Anya? Nagasaman mo. Nagurdar itingingina na cake. Ngam di na magam kabailan na bayadan. Ay nawaw. Lukas ta. Saan nga iso tinagbayad iti cake iti lamisaan? Saan? Itayag sa panginawagan ti kumari na. In-cancel na. Tawan ti pagbayad na. Tidakas na. Sabali timbaga na arason iti kaanakan na. Iso nga imay damar siya dito itay. Ngamawan kayo pa ngamin. Ay nawaw. Sino nga ruden nga tinagbayad iti cake? Dagiti nagkalay samot lang ananang. Ay nawaw. Ay nakababain, di naramid mo, anak ko. Di yun ipalagip day ta kanyak, nanang. Imbag ko na ma, tada extra money ti ka anakam. No awan ngay. Basol ko nga rod, nanang. Namuyo lang. Kasta unay tibain ko iti pamilya ti asawa ni kaanakan Trixie ita. Isawa na gawid ka. Diyak nga rod amo ti aramidak, nanang. Kasla kayat ko pa yung tiagpukaw. Ay, basol mo lang, No, apay nga minanagkari ka. Ngan nga di madadahil ti special nga aldaw ti kaanakam, anak ko. Amok day ta, nanang. Saan lang nga day ta? Nakapirwisyo ka pa iti negosyo. Intun sumarunaw, di ka nga min agin di sponsor no awan kwartam. Nakababain mo, tikas na nga aramid mo. Wala nang, saan ko nga ulitin? Ay, rumbang lang No anya klase ti tulong ti ka ba alam nga ipay? Ay, sulang. Di ka karkaray no amom nga alanganan ka. Siya lang at ikalay sa ti kaanak kam ti dandan ni nadadaal. Agraman negosyo ti kumarem. Ay, nawaw! Noan niya titulong akabaalan nga ipaay, isulaang ti ited mo. Liklikam ti mangikari, nang runa no amom adi mumat kabaalan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Manyangan di talot-luton sila, bakit? Natengmanen Ay, nawaw. Manay, Ada reklamom? mapanak man pa iti anda tata perfecto. Anya ti aramido mi jay. Kat maantayo ninton madamdama. Dandanin maluto tinateng si datayo. Mga anak tinton mo damdama. Adalang ti mapangko sa ludsudeng kentata. Mangad ka pa, sakbay amapan ka. Sa anak pa'y mo mapisi. Nakitam lang anateng ti pamigat tayo pumanaw kan. Sana day ti makagapo, bakit? Numapan ka, mapan ka laeng. Ngam agawid ka adagos. Di mo manan ko na ang makipangan ka iti karuba tayo. Nakababain ti kastang aramid mo. Nagbanglutin luto mabakit. Siyempre karni ti baka day talakay. Nagalaam nga iti karne ti baka. Indagas ti anak ta itay. Di mo nakita, tanala daw ka mga min anak karieng. Sigurado ang may bustin na puno kastilang. Tata Perfecto! Nanda kayo dito? Ni Noel, tampukpuk kaw. Anya gata ti masapul na. Sombra ka lang, Noel! Handa kami dito kusina! Ay nawaw, apay ang pinastrek mo lakay. Di ka nagsaubakit. Ang mga numangag na. Good morning. Hey, ay nawaw. Mangmangan kayo sama, tata, nana. Ay, mga alakay iti platong, tamangan tayo pa barok. Nay, kasla na imastis si Dayo Oo na, ang gawaam ti makalay ti platong, tapno agigid lang tayo mga anan. Umunatan ang mga nanang. Ni Noel nga ay. Napaniti ayan da tata perfecto nanang. Ay nawaw, nakikaro ba manan? Kasta nga rod nanang. Ay na yan. Ang mga no asino la di tamada ti pakipangpanganan na. Nakita na nga min anateng ti pamigat tayo nanang. Bagbagaam di asawam silya. Data ti maibabain iti kastangar aramidan na. Abang ano panunutan na iti tattao nga awan ti makan dito balay. Nabsog man yung tao, tata. Solve man na yung timamigat. Ang yaman ng na yan, libre ang makan, tata. Ako na yaman na nakong. Hanya nga may nantiyo may mo ibaga. Nay, nalipata ang mga agpayson, tata. Nabsugak lang. Nalipata mo ito, hindi baga ko ma. Kunakit di ano importante, tata. Nagawid ako pa, tata. Agsubli ako, numalagip ko ti bagak kada kayo, nya. Pimbanaw magaya man day dyan, Noel. Anya nga iti may naimbagakang ka. Nalipatan na kanong araw bakit. Kunakun ka. Na, apay bakit? Makipangan ti gagara na. Sama siguro. Ay nawaw. Anya asan, kit numadlaw mag. Rawat kit di ada jataw. Imbis nga ginggam alam ko matikar ni baka si data. Awanan ta inibus na. Oh. Agasam nga iti karne nga inkarga na iti plato na itay. Di ba alilatan bakit? Dakas mo lang tagim emote. Among matinti ugali na dyan, Noel. Mahilig ang makipangan.
Kit kagura pa yan dagiti na duma ka lugaran dayaw. Da nagpuskol launay ti pa nagruprupa na. Si kakidi mo, bakit? Punumay! Kalpasan ti sumagmamanugal daw, ag sublimanan ang makipangan. Pustaan ta! No ag subli day jay Anuel, trabahom ti aglutaw, aginaw kan aglaba iti makabulan lakay. Hindi ko manukot, bakit? Narigatan! Ang mga lumaabakak! Makitam day ta, mabutang kamalaan. Saan ka kadipay ang mapisin, Noel? Anyat orasan, ngam di mo matkinot ko titinatang apamigat mo kuma. Nakipangana kita yung danana basya, iso nabsugak pa. Anya? Ay, nawa. Isuda mo, tinang iayab itimakan, bakit? Mangibabain ka talaga? Ah, hindi ko matinakababay ni Jay. Inayaban daw amangan. Inton sumaruno, mangan ka pa'y dito'y balay, sakbay arumwar ka, tapno saan akum kumpurmi a balay, ti pakipangpanganam, nakababain. Nagkatungam mo dito. Imbag kumaa, no kabagyam dagiti pakipangpanganam, saan mo tadayo a kabagyan tayo dagita? Inton kwan, at dapay may bagada. Kumusta ka, Mariwanda? Ayos laang, Maribasya. Naimbag man, tanalagip mo tipim masyar dito'y balay. Awan nga men, ti ar-aramid ki si balay maray. Awan mo ti anak mau kan ti manugang mau. Ti manugang ko, napan iti ayan ti kumpari na. Ni Silya, napan nagisursor iti natang. Ay, isumit lagayam ah. Anyat kayat mo asawan, Maray. Isumit lagayam. Asan nga'y may ti manugang mo ijay balay itangaal daw. Nasa pangamen ang nagrubwat, Maray. Kat aging gaita, awan pa'y mat ang nagawid. Awan mo ti babae na ijay ang manugang mo niya maray. Kung kumpurmi mo ti na balay ti pangpanganan na. Day tamot la ti parikot mi, Maray. Nagadaw nga artina. No muna natang ti sinami, agsapaw iti sabali apakipanganan na. No kasta. Natanggayam ti kabutang na maray. Di na kaya tinatang. Gamno karne, ay na, nagrawat, Maray. Inibos na nga ron ti karnit baka asidamay. Idi may ijabalay may maray. Ay, mangibabay na dya tao. Paspasinsyaan nyo ti manugang kumaray. Kun pasagidan nyo man numaminsan. Warang agbain. Awan ngamin ti denggan na asaukan. Imbay ni Maribasya dito'y balay itay anak ko. Oy, anya ti may na imbaga nanang. Ay kat nagsaritaan may ti asawam. Ada ka di man ang kalukwan nga inaramid ni Noel, nanang? Ti ugali na, ang mahilig ang makipangan iti balay ti sabali a tao. Indiretso kini Maribasya arawat ti karne ti asawam. Di mawat kayo kumaiti pamakawan, nanang. Wan, kamarik na kasabali lat tatirik na ti kumarik. Kasla ipilpilit na laang ti umisam. Inibus ka no gamin nilakay mo ti karne ti baka asidada. Anya? Saan lang ang anak kipangan? Inibus na pa iti si dati ka aruba? Uston Noel. Ay, nawa. Hustundan niya, bakit? No anya ti sida dito'y balay, iso ti anusam. Nene. Atan sa manan ti basol ko. Awan babain mo. Inibus mo kano ti sida na ba siya idinakipangan kay balay da? Saan mo't bakit? Di ka naglibak. Taiso ti indano na kaninanang. Amo, kamawatan nak ni nanang, bakit? Ay pangaasim man. Balbaliwam ti kasta nga aramid mo lakay. Ay na, at least siya, makipangpanganak lang. Sa anak nga agtaktakaw, bakit? Anya ti mas nakababay na aya. Ti makipangan, muno tagtakaw. Di man? Pada na kababain dagita. Ulitak manan Saan mo akabagyan dagijay? Iso nga agbain ka mat Uray na anos dakin ka, no subsobra mat ti kinapuskol ti rupam. Awan lat amukon, mauma damat Ay, imayak tanadamag ko ti inaramid nila kay ko na nabasya. Numabalin ko makit, di yun ayaban amangan.
Kumaa! Ngamno da duma, ni tatang perfecto ti mangiyayab iti makan kan kuana. Isupay kit din ti saan biya pagkinawatan no maminsan. Pangaasiyo, tatulungan dak amang disiplina iti asawak nana. Namin anon adaras abi nagmagaak ngam awan mat dengdenggan na asao. Nasaysaya at siguro na diretsuan niyo laangan. Ay, ikwa. Ay, dakas ka na agi maut ko na di tatang perfecto. Mabainak iti kasta nga ramid ti asawak nana. No daduma, abusado matan. No masapul nga imutan niyo tapno agnakam. Aramiden niyo nana. Adya! Tapno agbain nana. Narigat no day talatan makipangpangan iti balay ti sabali at tao ti amuna. May ruam tukit di. Isunto ti nakakaasi ken nakababain. No baybay tayo ti kastang aramiden na nana. Oo na tang, tinluto mamasina. Ngam saan mga maninoel pa kay? Uy, nga Rod. Anyat orasan. Ang mga no binagbagaan ni bakit na? Asaan nga umay? Imposible ah. Panagkulakit ada schedule na. Ya, schedule. Sabado nga imay dito'y balay idi na palabas alawas. Ang mga numay tumanan inton Miyerkules. Kasano lang no panunutan na nga imot ta? Ni bakit na mismo ti mangibaga nga imutan ta numabalin laeng. Ah, Sana ko mga agreklamaw nga no kadayonan naman. Ay, agreklamo akmatan na. No maibus ti bagas tangay. Pangalan tamanan iti may gatang. Kurang laangan ka maturo ka dayjay Anuel dito'y balay. sa bagay Gusto, tinaybagang bakit. San adakas ti makipangan. Ngamno ka na yunan na. Tayita ti dakas. Mawatan na mo siguro na. Sa dino man ti ayan dayjay Anuel nanang. Nakitak mat arimwar itay. Di ko na kat imbaon mo kanaw ang gumatang. Ay nawaw, saan ko nga imbaon nanang? Ay oo na yan. Ang mga no iti ayan manan ti kaaro ba ti pagdiretsuan na. Ay talaga day di atao, mangibabaen. Kasalita yung tuman nanang. Da kayo man ti mang bagbagakan kwa na. Ang mga no da kayo man ti denggan na. Ay mabuto nga. Ang mga no panunutan na, asig siguro ak aktugangan na. Saan mat siguro nanang? Panangisakit mat kan kwa na ti bagbagata. Tapno saan ko ama ibabain? Ay nawaw. Nasapat panangan taaba kay. Agawam kit di timangan. Ta sigurado nga umay manan dayjay Anuel dito'y balayin ton madamdama. Tino umay. Itid mo ti ulo ti bangos. Saan ka day nagsaritan tanti may papan iti day taabanag? Awan agruam day jay lakay. Ti asawa na mismo tinangibaga kanyak at tulungan tayo amang disiplina iti asawa na. Nana. Awang magkaya mo ti bangos iti kardiraw. Wan, sagay sa talaan ti inruar ko. Ti daduma, inref ko tapno ada pangaldawan ta. Okay. Siya kung ti makisarita ken ni Noel no may manan. Tapno amok ti bagbagak. Tana. Adak ba na Ay nawaw, talaing na ito yata aw. Talaga nga irana na ti umay no amo na amangan kami. Ayos Tunggal umayak Madanunak amang mangan kayo. Ay uwan, mga laka iti plataw no kaya't mau tamangan tayaw. Ay nawaw. Puro akang kong magkinabate. Ay wan, sinigang akang kung ti sinabi ita. Nagapwang nga nagita sida, nana. Ay kwa, ada ti bangus itay, ngam sagay sa kamila ang kanitatam. Kasta ka de? Ayan ngay, Ay. makan ka kanipay. Sana kaya mo na mabisin, nana. Kasano saan ka mabisin ka? Nangala ka mo iti plato. Nalipat nga rod, tata. Nanganak gayam. Sakbay nga imayak dito.
Anya! Bakit? Kusilap ka ba? Kusilap ita. Ay nawaw! Kasano ko ba? Kat saan mat amaala iti ko silap dayjay anuway. Kitaam, kala at payapimanaw. Husto tinakuna ti katugangan da. Di na kaya't tinatang asida. Napabailan samot. Sapay la kumaa. Parang isardeng na ti kasjay nga aramid na. Sa anak nga imaut kunak manain. Ngamno siyak ti maabusaw ay agreklamo akmat ah. Uray asino mat ah. Saka hindi mo, bakit? Naanos ta paylaang ah. Tanasaya tiwagas nga aramiden ta. Tapno madisiplina jay tao lakay. Saan ta mo nga imbabain iti kasta unay? Saan ta mo laang nga imarmarites? Imot-motan dagita bakit yun lakay? Ay nawaw, gunggunam ah. Asino nga mintinang ibaga amapan ka ijay? Di ka mabain alakay ken bakit timang pakpakan ken ka? Kusilap pa ako silap dahil taan na basa itay. Baliwam nga minti kasta nga ugalim. Taadamot makan dito'y balay. Di ka nga minagsapol iti awan ah. No ay niya ti adda, isu ti anusam. Ta saan ka mat anayan abak nang. Uray lang na ibabay nakitisang wanan da nga gasawa. Pag nakmamday ta ah. Agyaman ka kit di ah. Tauray kaskasano kat adamot makan dito'y balay. Diyak nga ruket tinatayang asida tayo. Iso nga ibirbirok ko. Aggagat ka nga min ah. Tapno adamay gatang iti karne. Sa dinaw, ti papadaman ako. Mag-extra ka ba, nana? Ijay. Medyo yan da pari Benny. Itaban pa yan na panunot mo. Napnood dati may gatang ko'y tinaimas amasida, nana. Oray sa nga kilo lang nga karnino iso. Naimbagla ang amay sagpaw itinatang asidaan tayo. Kasta ah, ibirok mo. Aggagat ka, tapno magatang mo ti kayat mo akanan. Saan aday tamang namnama ka? Iti pagrigrigatan ti kaaruba ti paglaingam. Bakit? Agluto ka man iti sinig ang akar ni ti baboy. Sagbawam iti natay. Nangalam iti karne ti baboy, Noel. Ginatang ko dito, Teresena. Ay nawaw, inutang mun samot. Uy, sana. Inggatang ko, titangdan ko kini Pari Bene. Nag-extra kami ni Tay, Siguraduam lang ah. Uwan ka ti. Uray mapangag salud-sod dito, Teresena. Mapanak ka talaga, inton madamdama. Okay lang nga. Awan, di rumbo nga pagdanagak tapod mo ti bagbagak bakit. No kasta ko maakanayon, dinagsaya at lakay. Nasaysaya at ti kasta, ngam ti makipangpangan ka iti balay ti sabali at tao. Ay, nawaw! Di ka mang namnama iti nagrigatan ti padam a tao. Aggagat kakit di, iti kasta kat magatang mumet dagiti kayat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, gimatang kagayam iti touchscreen a cellphone mo lakay. Wen bakit?
An-anwam ti touchscreen na cellphone? Di ka matanagan, bakit? Saan met anak ngayon natin cellphone na ginatang kukit? Naglakala eh. An-anwam ti touchscreen a cellphone ko nak. Adamat sigo na cellphone mo ah. Napinpinta sa kano ti touchscreen, bakit? Mabalin mo ti agbuya. Ag mobile games. Ag online shopping kin datlo pa pay. Kitaam ah. Amang ano day ta a cellphone ti mangibus iti oras mo. Uy, nakati. Mapanak pa iti anta kong palik. Agpasulok man kayang kuwana. Anya ti pasurum aya. Amang ano amok. Saanin? Ti kong palik lang ti pagpasulwak. Diyak kayat amataktak ka. Ala, inakon. Apay adi ka pa'y laagring di ta lakay. Kunakman no ado ti aramida medyo garden ita. Awan pa'y bakit? Ada ti ulayak. Urayam. Win. Asino? Basta. Di mo saludsuden. Ay nawaw. Ada ayamat kasta. Aglubot ka kid din o dati pa panang. Tapos saan ka malado, bakit? Ala, agrobuatak nga rudan. Sikan ti makamo dito'y balay ah. Norumwar ka. Ilamang mo ti susi iti paso. Tapno sa anak manan amarigatan amang sapol. Inton agawid ah. At nangatan ni pare Orlando dito balay da, bakit? Apay ni pare Orlando, lakay. I-deliver ko kumati parcel na. Parcel? Wayne, order na iti online, bakit? No kasta? Agon online shopping mat gaya mon da pare Orlando. Italaang mat nga dati i-deliver ko a parcel na. Adda siguro dita balay da. Ti kuna ni Mari Laura itay limabas kat nabati nila kay na iji balay da. Taad ti orayan na. Wano saan awagam langan. Adamat siguro ti contact number na dita. Narigat numapan ka iti ayanda kat awan gayam ti tao ijay. Agdiretso aklangan itayanda, bakit? Sigurado ati parcel na ti orayan na. Ay nawaw. Naksayan ti kwarta nga idul-dulin ko iti drawer. Ne, bakit? Apa nga kasta ti panaktitam kanya? Agpudno ka man kanyak, Orlando? Ne. Awan mo ti baso ko, bakit? Sika ka dito nang kasa iti kwarta nga idul-dulin ko? Ay, bakit? Nangusaram iti kwarta? Bakit? Simurot kan sa manan iti kumpare maapal lutero itay awanak. Siya kakit dimit, bakit? Insoldyang kunti kasta abiso ya. Nangusaram nga rod iti kwarta kinupit mo. Duwata lang mat ngagnana dito'y balay. Basta dati nang usalak. Saan amabalin ti kasta kanyak ah? Tunggal ag saludsudak? Basta akanayon ti sungsungbat mo. Apaya daytoy laang tinted mo a kwarta. Daytoy laang ti bayad tinatengta. Pagguduhan ta, bakit? Inala ko, tibiyang ako. Anya? Tapno saan ko akisayan ta kwarta nga idudulin mo, bakit? Kasano nga rudan ti ururnungan ta daga? Kasapulak pa iti kwarta ita. Di mo mat nga rod ibaga kanyak. Tapno amok kan sa anak nga agatap. Di ka matlalagan, bakit? Saan a babae? Saan mo talang abiso? Saan a babae? Saan abisyo kun kunam? Ngam di mo mat nga rod ibaga no anya? Ag-overthink lakit nga rod da tao no kastalaan. Relax ka nila yung bakit? Awan tidakay sa ngal alamidek. Kasarita yumanday jay nga Orlando, nanang. Apay ti asawa manak ko. Kastoy nga min, nanang. Kupkupitan na. Idi kalman manen, idi inremit na amin ti bayad tinateng. Paggudwaan mi kano. Ngam no saludsudak no anya ti pangigastusan na. Di namat ibaga no anya. Ang mga nobisyo namanan ah. Napanak iti ayan ti kumpare na. Ngam saan kanumat anak ipalot idi kalman? Ang mga no arak. Saan mat anabartag anagawid, nanang? Ay, anya kumapay tinaduma a pangusaran na iti kwarta. Dayta ti jak ammo, nanang. Tulungan nakman amang doktal no anya, nanang. Da kayo timang saludsud kan kwa na. Amangan no ibagana kada kayo. Ay nawag, ninanang sumungat. Ay, idulyan ko pala ang ragati parcel ko. Ang mga numakita nakit agpulong kan bakit ko. Deta, sigurado asaanin ang makita ni nanang. Ay, anya ti lamlambang mawa nakaw. Da kayo met gayam, nanang.
Anya tilamlambang mo, kunak. Ah, awan met na. Na kayo kitimet. Agtugaw kayo pa, agkabi kayo. Saan nakagkape? Nagkapiak, sakbayak nga imay. Anang aluti gagalayo. Imayak, takayat ka makasarita. Pudno ka day, tinaibagan ni Laura kanyak. Ado ka no tinaduma apang igas-gasto sa may ti kwartayaw. Ay nawaw, di bali ata saan mo't abiso na nang. Saan mo't lang nga babae. Apay nga men, adi mo ibaga no anya. Saan nga amin kit masapul nga maamuan nyo? Privacy! Privacy matan Ne, nangalaam iti kasta pantalon mo? Ginatang ko bakit? Ejay? Kaya kadagit yung mangilakla ko Ay nawaw. Awan tila ko kasta pantalon di ta store. Bakit? Kita man. Bagay ko kadimit lang. Oops. Pangit mat. Naipat launay para ken ka. No apay kasta pay laeng met tinakurso na daam Ha? Asino to mawawag? Una yan ni Palidino. Apay adi ka sumungbat. Asino ta umawawag ko na? Babaim samat day ta. Apay akas tatilangan lakay. Kasanuman ngamin bakit? Di mo't sumbatan ni pare Orlando ti awag ko. Iso na tilas nga i-delivera kita bakit? No may deliver ko ti parcel na, makapagina na ako mamatay. Amang ano, di na lang nakita ti awag mo. Awagan manin Namindo nga inawaga. Talaga di na sumbatan. Mapan ka langan ijay balayda, tapno malpasan di trabahom. Wal man lang. At damat siguro ijay. Agawaam, tamang antayin ton madamdama. Wen. Diretso awig ngamin numalpas, saan atila ti papapanan. Wen, puring bakit? I-deliver ko lang dito. Kalpasan na, agawid aktaw. Dumagasak lang iti soft drinks dita Teresina. Tapno mayat manin ti pananganta. Woo! Pare! Yuhuu! Pare! Oh, Dino. Si Kamat Gayam. Anya ti masapul mo? Mare, umay ko lang i-deliver ti parcel ni Paro Orlando. Parcel? An-anuan na ti parcel? Order na iti online. No kasta. Agun online shopping ti asawa? Unmad, Mare. Di mo amaw. Hindi pa napalaba sa bulan. Siyak ti mangidil-deliver iti order na. Kung di parcel mo ti daduma, Mare. Mano ti bayad ti parcel na aya? 2,617. Anya? Nagdakilan agatan? 8 ti parcel na, Mare. Ay nawaw. Day tagayam ti pangigas-gastusan na iti kwarta na? Online shopping matgayam? Anda ni Pari Dino di tarwar. Anya? Di mo ka dinangag nga iso ti kinasaritak itay. Anya ti umay na ibaga aya. Umay na in-deliver ti parcel mo Ay Inrana na pala ang met nga adda ni bakit ko dito balay. Ay, hinayan. Anya laki din kasi mapaspasama kan tilubong. Anya pa'y lang ti aramidam dita. Rumor kan ta i-receive mo ti parcel mo. Kalpasan na, agsarita tay tinalapat. Di mo sungsungbatan nagitawag ko, pare. Nagteksakken ka pala. Tikulakken ka. Siya akong ti mangalay ti palasel ko iti anyo. Tadakat nga lod ni bakit ko dito balay. Apa nga imay kakit din. Diyak nabasa ti text mo, pare. Amangan no, hindi pa umaya kung saan ka nag-text. Hawanin agungitin ni bakit ko. Amunan ti palimit ako. Ne, sana siyak ati pabasulang, pare. Aramidag lang, matitrabaho. When kasano akmet ngay pala. Awanin kagulan ako ni bakit ko. Sapay siya, kleto ko layakan ko natin may papaniti na itabanag. Talagang agungot ni bakit mo. Tainlimod mo kinkwana, pare. Ne, no apay ang amin adyak agpasbasa iti text message. I-receive mo lang. Tapno malpasin ti saritaan, pare. Di akong ilisib na ita. Agungit ni bakit ko pala. Ay, sana mabalinti kasta, pare. Order mo da ito eh. Iso arumbang laang nga alaang. No di mo kaya ti maidemanda, pare. Kabot-buting dagi-deliver no daduma, bakit? Apayin lakay. Anyat na pasamap.
Saan matgayam nga ammo ni Mari Laura ti may papan kadagiti order ni Pari Orlando? Anya? Italaang ngamin anaranaak nga adda ni Mari Laura ija balayda. Kat madlaw ko, ama di timod ti kumarem. Ay, kung naklakit din no parcel na ti daduma ijay. Parcel matgayam ni Pari Orlando amin tinai-deliver ko. No anyamot nga ta, adag ijay. Ammo bay bakit? Basta siya, yak kayat ti mairaman iti apat ang agasawa. Inaramid ko lang matitrabaho nga agi-deliver. Ibagam to iti kumarem ha. Wan, kasaritak tuman ni kumare. Sigurado nga umay makiistorya day jay. Nang runa pa'y kat adda ti di na nagkinaawatan kinilakay na. Agasam man day ta parcel mo, Orlando. Diyak amo adik ka matgaya man iti online shopping. Adumit nga minti mayat amagatang iti online bakit? Sa maysa, nakaselda iti Lunes, iso nga gimata nga klata. Ay na, Orlando aya. Kunak no babae lang ti maadik iti online shopping. Tagayam, agraman lalaki kat maadik mat. Anya nagita nga inorder mo aya. Naglalaok. Ada ti perfume, sibil, sabon. Bado kayong daduma pa'y bakit? Tiltila mat gayam ginatgatang mo. Mausar mo karod amin dagita, ah? Dipindi. Anya dipende. Nagadwa-badom dita. Gatang ka pa'y matagatang. Sapay nagngingi na ti ginatgatang mo. Nainggan niyo aklayang met bakit? Suli ang aminin Ay, diyak amo Orlando. Dayta nga online shopping ti makagapong no apay nga agraman agkupit kat naaramid mo. Naminsan lang met bakit? Anya ana minsan, kat no namintal lo a kinupitan na. Siguro, adda pa'y dagiti mo na nga order mo. Nangilamlam mangam, apay adyak nakit kita. Ada iti storage box ko. Makitam dayta? Adu ti inorder mo adyak amo? Sigurado lang nga mausar mo dagita. Adala ang makita nga kay wara dita, makita ma talaga. Uston ang galod bakit? Di kan ako ngayit. Di balita online shopping lang met. Sa anak met ang nagbisyo. Wan, saan ka nagbisyo? Awan ti babaem. Ngam gastos ka matagastos. Naimbag abigat mo, Mari Puring. Umayak man makiis-istoryakan ka. Okay ka lang, Mare? Aging ka ita. Napudot ti ulok kanila kay ikaw, Mare. Apay, di mo na pupuutan ang naadik nila kay mo iti online shopping. Huwin nga rod, Mare. Karkaro pa ikit di apumudpudot ti ulok no makitkitak dagiti ginatgatang na nga agkaywara lang ijabalay. Ay napasensya kan Mare Idi pa'y napalabas a bulan nga amok ti maipapan iti order na. Anak-anagan kinilakay mo. Ngam impagarup ko, nga order mo ti daduma. Isuan na guli makaklaang Mare. Ay, diyak mo, Mare. Nilakay ko laang tinagdesisyon. Tijak kayat, Mare, no awanen kwarta na, kupitan na dagiti impadulin na kwarta kanya. Ay awanan Mare. Talaga naadik nila kay mo iti online shopping. Baliktad itan Mare. Saanan ani Mrs. tinaadik ni Mr. Matan. Ayan na nga ni bakat mo, Orlando. Napanitente kumali na nanang. Ada ka da iti di yung nagkinaawatan. Kagulan nak ti asawak. Naduktalan na ti may papaniti online shopping ko. Aniya? No apa yang amin atil-tila ti inul-uldil ko Diyak met ngalud mausal ti daduma. Apay nga may nga inorder mo, no di mo matgayam usaran. Mayat met ngamin ti picture, nga midisimbang pit. Pangit met gayam nanang. Pati lagi ti pantalon kin t-shirt nga ginatgatang ko, nagpapangit met. Kat, asino nga rodan, ti mangusar kada kitangay. Isumot lagayam akagura na ka ni bakit mo. Nailaw anak ngalud nanang. Itay pelaeng tit mabuti nga kon. Ang mga nuti kinaadik ko iti online shopping ti pagsinaan mo kini bakit ko nanang. Inton sumarunaw, kasaritan pa'y nga may ni bakit mo. Tapno amo na ti pangus-usaram iti kwarta. Saan akasta pasikreto agumatgatang ka. Ay ura siyak no kasta mo ti asawak. Ay dakas talaga kanyak.
Mano alawas mo ten nga awan ti parcel ni pare Orlando. Nagbutang siguro na akin ni bakit nalakay. Ti kuna ni Mari Laura kanyak, kat agkaiwara ka no, ti daddo mga in-order nila kay na ijibalay da. Ta saan ka no mat ang maus-usar? Ti daddo ma, kat defective ka no pay. Ay, sayang ti kwarta bakit. Baliktad nga rod. No daddo ma, ni Mrs. ti adik iti online shopping. Ita, kat ni Mr. Matan. Isu ka, saan mat atil-tila ti order mo ah? Kasarita nakpay nga mo na, tapno di ka mailawan. Wain bakit? Nariga tay. Ang mga no pagtalawon na no kasta ti aramidag. Ay talaga pagtalawon ka ano kasta ti aramidam. Awan laki di makukwarta. Inruar mo mat dagiti in-order mo iti online. Saanin ang mausal dagita bakit? Ay nawaw, iti anya ang makagapo. Sayang mat. Napil di ti daduma bakit? Di daduma, madimit na quality na. Saan ang mabalinti kasta kanyak ah? Anda nga ti kayat mo. Isuot ko, kit madi nga ti piti ang nakanyak, naipit. Awan ti bibiyang kuno na ipet. Usaram kit de, tapno saan asayang ti kwarta. Da kayat, ni bakit met, No kasta nga rod, i-dispose mo dagita. kasanungay. Isursur mo, no adda mayat agumatang. Anya, Ada reklamom, eh, isursur mo dagita abado, no? winin. Inton maramdam magalod. Anya ngay, agorder ka pa iti online. Saanin bakit? Naimbag kumamat no makan, wano mausar ti in-order mo. Saan mat nga rod? No adda kayat mo agatangan, ibagam kanyak tapno ang mukmat. Wen, bakit? Saanin ang maulit pa eh? Husto kayo kay nanang. Sayang ti kwarta no, til-til magatgatang. Kit saan mit ang mausal? Mangan ka nga rodan, tapno may sursur mong dagita. Nasakit ti matak ang makakit-kita. No di mo may lako, ay talaga nga ipasuot ko kan ka. Saan ang mabalin nga ibasuram laang dagita, tas sayang ti kwarta kunakmanan. Ay, nawaw! No adda ginastos mo, ibagam. Di mo rabang nga ilimad. Tanudumtang ti aldaw kat maduktalan ni bakat mo, talaga adakas ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Puldo lakay. Ay, nawaw. Ano ka bakit? Payakas tatilangam. Pimuraw launay mo tarupa mo. Kasto, di ko na da make-up lakay. Anya, Adda tinabuyak a video, ti may sa abakat. Nalaing nga ag-make-up lakay. No kasta nga garamat iti make-up, kat kasla ubing tilangana. Saan lang aday talakay? Napintas pay. no kasta. Isumay sa aramidaw. Ag-make-up ka ba? No iso ti makagapaw tapno pumigtasak. Apay kit din na saan? Ay, kita ma. Ang mga nunay, tapay hindi pakadadailan tarupam. Aday ta ka man ako nakon. Kontra manan ti kayat ko.
Sipod pa ide, kontrabida ka talaga, itibiyag ka, pull down. Handa ka lang dito'y balay. Ngam nakamake up ka. Sapay kas tatikaw mo. Kas kala makiatindar iti kasar. Umay ni Mari Edna intun madamdamalakay. Agpa-cutic sakman kinkwana. Na, ni ko marim idna laang gayam ka. Kauray uray ni Mari Edna laang masapaw ang napintas kan ubingak iti imatang na. Sigurado ang bumilib day jay no makita nak. Naimbag man ta saan nga agreklamo tarupam. Apay ko ba nga agreklamo? Una, tasil-tila mo ipulpuligat mo, bakit? Sapay nakapuspos ko. Sana makaangas ti kudil, lukas talaan. Ay, tiltila mo ti sasawaw. Maturog ak 5'8". Riingan naktaw no ada ni Mari Edna. Ay, nawaw. Maturog ka kasta. Naka-make up ka, nakabistida ka. Ay, katuan tapno inton umay ni Mari Edna, nakasagana akon. Day talangan sumango kan kwa na ti aramidak na kwa. Ay, nawaw. Ay, pasensyakan Mari Edna, kariring ko laang. Ay nawaw, naka-make up ka amaray. Naturog ka kasta. Wan Mari, uray awan ti papanak, ag-make up aklata. Saan tay ka amaw, ang mga nukala at nga daumay abisita. Naimbag man ta saan anagatay takudil maray. Saan mo't Mari? Mala, ditan pagsaritaan ti maipapan iti make up. Irwar mo kit ti cutex maray. Anya kulay ti kayat maray. Green kum ano adda. Ay nawaw, sigurado ka maray? Color green ti kayat mau. Wan Mari, kayat ko ti green na kulay. Aguray ka man maray. Ay nawaw, ay, di mo maniya sinagtirupam itirupak Mari. Apay akas ta ti kudel maray. Medyo lima baga ta pingping maray. Amangan kunak no side effect day ta dagiti makeup nga aramatam. Ay, gagangay na Mari. First time ko nga men. Ay, kita amaray. Amangan no mapuuran tarupam. Ay nawaw, ubapal kan sabat, tapimbintas kan imubingak, idinagaramatak iti make up. Iso abot-put nga nakakas tamaray. Nay, saan amaray? Ibagbagaklaan tinakita. Mano nga oras mo, bitasangwanan ti Sarbeng. Ay, umasidag ka man kiday. Takitaam no niya kulay ti lipstick, ti maibagay kanyak. Masapul ka din ka ag-make up ka man ay. Ay, awanaw, ti adwa sao. Umasidag ka kindi kunak, takitaam no niya ti maibagay kanyak. Tinalabaga lipstick ka de, wanaw, tinangisay. Nakasidig ako. Diyan manamuking ka ba? No apay kami na masapul nga ag-make up ka. Wan tapno napintasak, kan ubing tilangak no rumwarak lakay. Agpalinggi ka lang mag. Ay, urang palingkiak lang. Naskan ang napintasak, iti imatang dagiti tattao. Yan tangay di mo kayat na ibaga. Noon niya ti maibagay kanyak. Dahil tinangisit a lipstick laagad, tiaramatang. Ay nawaw. Kas kalaan niya di kas tangar aramidang bakal. Apay akas ta tilangam nanang. Sa dino ti papanam? Si kabot gayam, Brenda anak ko. Makichinda kami kini Mari Edna ita. Makichinda laeng? Ngam nakapuspus kol ta make up mo nanang? Sapay nangisit ta lipstick mo. Bagay ko kanumat kung nadagiti ka aruba tayo anasalaw ko di tadalan itay. Ay nawaw. Bagay mo, tanangisit a lipstick mo kung nadamot anak ko. Amang ano ang angawanda kayo laeng kat sineryoso yumat nanang. No siya laeng, tay nalabaga ati may bagay kada kayo nanang. Oh, sige. Inton sumarunaw, nalabaga a lipstick to ti aramatak, anak ko. Nakitam day, Jay Maray. Ay nawaw. Anya Marisusen.
Sa bali ti panagkita dagay ti tattao kanyak. Umapal da laki di idi. Kinapintas ko, maray. Anya? Igamampay man, dahito sako bag kumaray. Agritatsak man pay. Ay, nene, saan adito'y sentro ti dalan, amare? Nakababain ka dagiti lumablabas. Ay, okay lang. Manmanulaang mo ti tao itamare. Isuda mo ten ati ag-adjust. Mabalinda mo ti agdalan iti igid no kayat damare. Ay, nawaw. Ada akon lakay. Ha? Napayakas tati kudil mo bakit? Nalabaga mo tan. Di ka kadimadanagan lakay. Normal lang daytoy. Agritatsak tumanan intun madamdama. Tapno saan amadlaw ti lima baga nga ibagpagam. Panagkunak ka sa anin na normal ti kasta bakit? Ang mga mano na alam dayta. Kadagiti chemical nga ipulpulagin mo ti ropam. Ang mga no saan mo akalaan. Ay, uran niya pa ti bagbagam. Ag-make up aklata. Amok abot-bot nga naklang lakay. Ay, ano nga tano? Pag inalaim ti kudil mo bakit? Di ka pa'y ag-make up uray manungal daw lang. Saan amabaleng? Makita ti kurot-rot arupak no sa anak nga ag-make up. Jak lakit di kaya ti agbalin na pangit. Saan agaputa ko retret? May sa tao kay pangit mo dyan bakit? Napintas ka tamo iti matang ko ka. Ay, di nakman bulaan si Kapul daw. Ngamen, urayan niya pa iti ibagbagam. Saanan nga agbaliw ti kapanunutak. Si kati makaam mo kadag iti ginatang ko. Day talaang ti imanayan ti kwartata. Malagi na naakpay. Aywan gayam. Iti bakan ti asilid ti pagturugak. Tapno di nakrangrangan. Sa dino ti ayan ni tatang, nanang? Napanday no ay way tinuang. Ada ka di tinapatag nga ibagam kan ko anak ko. Awan matkit di, nanang. Imayak laang tamang tudak iti allowance yu ni tatang. Ay nawaw. Manongay ti itad mo anak ko. Eh, 2,000 laang, nanang. Igatang yun iti bagasyo. Ti sobra, igatang yu iti sidaan yu. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Awanan yaman na, nanang. Kitaan nyo taigatang yu day kadag iti masapsapol yu ni tatang. Gumatang kay matlaang iti gatas yu. Wow. Gumatang ak to anak ko. Agyaman ak una iti kwarta nga inted mo Awanan yaman na, nanang. O sige, agpakadak nga rudan. Agurura yun ti asawak ijabalay. Ang mga no adda may bagana no marabyanak. Alawon, agan-anat ka. Agyaman ak manon iti kwarta nga inted mo. Inton mamingsan tumanan. Sa dino tinagapwa mahani. Ijay sintro alakay. Adala ang tinapan ko ginatang. Yan na day ka. Secret. Aguray ka. Make up sa mo day ka. Oh, kasano anda mo am lakay. Bakit kita ito supaw? Aday tanay, Ada ti lipstick na droma pa Mala, ibagak man lang ang tipod no. Pagpapintas ko nga agpaiso tinakitam lakay. Make up. Manang. Wen, tapno uray baketak. Kat aglang lang nga ak kaubing. Kat napintasak lata. Di ka madanagan. Saglalakala ang dagitoy lakay. Ay. Naglalaok mo tan. Ipulpulagin mo iti ropam bakit? Di ka mabutang. Adi ako matipagbut nga kat make up laang mo. Ti mangipaubing kan mangipapintas kanyak. Ay, nawaw. Sa dino tinagapwam, tatang? Di ta tirsida anak ko. Gimata nga kiti bagas. Tawarin ti maisaang. Adamat inted ko nga allowance yu kaninanang idinapalabas alawas, tatang. Ay, nawaw. Manong atintid mo kininanang mo anak ko. 2,000, tatang. Tibilin ko kat gumatang iti bagas. Ay, ti kwarta siguro nga intid mo. Ding gatang na iti make up na. Anya? Mumutay. Adik ni nanang mo iti make up. Saan narumwarday jay nga wan ti make up na? Oo na yan ni nanang.
Inununa na pa iti make-up na ngamti ka ninyo? Ti may sa paya pagdaraga kanak ko. Kaya naglabaga ti rupa ni inang mau. Diyak amaw. No epekto ti make-up wano na niya. Aglalaok to. Mati ipulpulagin na ti rupa na. Kasarita yun ni nanang tatang. Delikadong agpaiso. No tiltila ipulpulagid na iti rupa na. Sikan to man ti makisarita king kuana anak ko. Agpatangkan may no siyak ti mangibaga king kuana. Apay matakas ta nanang. Gimatang kayo iti make-up yu? Ngam saan kaya gimatang iti bagas? Kurang ba't nga raw ti kwarta nga inted mo anak ko? Intud ko day jay akwarta tapno igatang yu iti kanin yu nanang. Pangasi man Brenda di nakrangrangan. Kaya't ko lang ti ag-make up. Gam kontraan nyo pa'y lang mat. Aguray ka man nanang. Ne, di mo ikatan ti make up ko ah. Pudno ti indanon ni tatang kanyak. 5 bagang agpaiso ti rupam. Amang ano allergy matanday ta? Ay nawaw. Saan nga allergy na ito'y? May katumot lang dahil kunak nga raw. Dagito'y kaditi make-up nga aramatan niyo, nanang? Ay, di mo bibiyangan na kita, Brenda. Ay, nananang. Kitain nyo Kaslapay kimatidad duma. Amang ano isupay kit di pa ka-ospitalan nyo. Ay, muto yung manda kita. Takibiyangan nyo mat amin nga aramidak. Ay, nawaw. Awan tinagdumaan nyo, iti amam. Di kay agsawa kastaan, nanang. Awan sa bali apang panunutan mi ka ni tatang no saan at ipagimbagan nyo. Nauma akong nagsasao, tatang. Ay nawaw. Kasi di nga ruday. Bye-bye ang tatinam. Agpatangkan mo, tatang. Kasano nga rudin na ita? Inton sumaruno, bagas kan groceries laang ang tiitid ko. Saanan akwarta. Naglabaga lang arudan ti kudil na. Ipapilit na pailaang matikayat na. Ay woy. Nasaysaya at pa'y anak ko. Tapno awan mo lang ti igatang ni nanang mo iti make up na. Barang agsardeng, no awanan ti kwarta nga igatang na tatang. Sabay la kumanak ko. Woy. Kas tataramidam. Gastos to man ang nubirang man sa ospital ti inam. Ay na, Maray! Agraman tengad mau 5 bagan. Ay, nawaw. Di mo pakibiyangan man titengad ko, Maray. 5 baga nga rod, Maray. Makikita mat. Allergy sang agpaiso day ta, Maray. Ay, saan? Ang mga nusan mo akaalaan dagiti make-up nga aramata, Maray. Kurang laang ti impulagid ko a make up. Iso akastoy, Maray. No siyak ti ka. Ipa-check up mo daytan. Ang mga no kumaro no baybay am. Itian niya kumaaga po, nga agpa-check upak. Kat awan mo ti sakit ko, Maray. Ipa nagpa-check up, kat para laang kadagiti masakit. Ang mga no iti kastangar aramidam katanya pa iti mapasamak iti rupa, Maray. Saan to ang mapasamak dayta, Maray? Amok nga ibagbagam laang dayta. Nga men, saan ako nang agpapacutex kan ka? Sa balin ti sukik ita. Agkape kayo pa'y tatang. Agyaban ang anak ko. Kumusta matan ngay ni nanang? Kasi ti sigod. Tirupa natin into na rin na. Ay nawaw, di na pa'y gayam insardang tag make-up tatang? Naimbag kumaa, no di na paglalaukan ti chemical nga aramatan na. Isulat tama nga ginggay ta. Paglalaukin na ta aramasan na. Makaugat pa no kastangad na si baga. Awang kano ti marik na nasakit. Talagang agpatangkan ni nanang tatang. Pudnulaw na anak ko. Iso pa yun ti pagapaan minudad duma. Urayan na siguro nga dadakas ang mapasamak sakbay nga agnakam. Ay, anya tinapasamak iti rupak. Ay, nawaw. Ay, umay ka man puldaw. Parspasam. Ay, Oh, tirupak lakay. kasano nga rin ang makita ka? Tinalikodan na kumag. Aday ta kita man lakay.
Sos Mariusay, rid mo namin ang agraman tengod mo. Pag-aasim, taintag pa-check up lakay. Awanin ba kay? Dahitan, ti may magbakagin kay de. Jak kayat ti pumangit lakay. Dahil tati epekto, naglalaw ka chemical ngay pulpulagin mo ti rupam. Ay, nas ka na maagasan naklakay. Sa anak pa'y anak kasaga na pumangit. Ay, akin ay, paglalaw ka pa, nagiti pagpapintas kin, pagpaubing mo dita. Sige! Itaray na ako ni hospital lakay. Maasyan ka kaniyak, uldaw. Oh, anya ti ko na ti Doktor Tatang. Anya ti napasamak iti kudil ni Nanang. At natimpulagid na saan akaalaan ti kudil na. Sa maysa, pinaglalaok na ti chemical, kat sensitibo ti kudil na. Iso akas ta tinapasama. Kunaktumat kada kayo, Nanang. Ay, jak ba't impagaraw pa mapasamak ti kastoy anak ko. Ala gumatang kay manan ititiltila nga ipulagid yu di tarupa yo. Ay, jakon kayat anak ko. Ang mga nointun sumarunaw, kat di na kon mailasin. Jak kayat ang mapuuran ti rupak. Ada ka diin reseta ti doktor nga agas, Tatang. At damay tanak ko, Pag nakman yu daytan, Nanang. awan ti daduma ang mapabaso, no di si kamoy laang suseng. Agpatangkin kan tomay, awan ti denggam asaw, andangay ta. Inton sumaruno, dumungag kayo no adda ti may baga kada kayo, Nanang. Di kay agpatangken tano may sagmak kayo, da kami a pamilya yumatlaang ti kakasi. Sana dakas no kayat yu ti agpapintas. Ngam aramidan nyo no anya ti may parbang. Nagruna pa'y kat sensitibo ti kudilyo. Wan, anak ko. Saanan ang maulit. Ay, saanan na talaga. Agan nada ko nintun sumarunaw. Ay, nawaw! Nood da ibaga ti kapamilyayo, dumngag kan agtungpal kayo. Diyo ipilit ti kaykayatyo. Tano maisagmak kayo, da kayon tumatlaang ti agbalin a nakakaasi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umayak man makiusar iti washing machine mo, Mari Carmen. Wan amari tire, umay kalaang. Ulis laang matkit di, Mari. Napuskol ngamin. Marigata na ka mangigilgil. Kaano laang idi may kanakilaba, mare? Ado ngamin ti ulis bi, Mari. Kastagaya, mare. Irwar mo to man ti extension mo, tabuludat pa'y, Mari. Sumurot ka kanyak tapag tinulungan ta, mare. Anadam ti washing machine ko, ang mga numapirde. Wen, Mari. Awan ti pagdanagam. Kanayon nga agreklamo kahit ikinadugyot ti kumarem. Ngam, impalubos mo might amakiusar manen iti washing machine mawanak kaw. Na siya naklaang, tatang. Kasanaw no panawan naman ng ti washing machine anak karugrugay, di naman buyatan. Makita, tatang. Si kanto manen ti kaasing nga agdalos anak kaw. Shh! Kontrolin nyo ti busis yo, tatang. Ang mga numangag ni Maritere, kat isupay ti pakaupayan na.
May mayat no idiritsum ken kuana. Tapno amuna ti haramidin na anak ka Di kay madanagan, ibagaktukin ko na tatang. Kaano nga raw anak ka para mo't iti pagsayaatan ti amin ti aramiden. Inla pa gaya man nagiti ulas, teri ba kayo? Wen, idi pa'y may saal daw. Ita lang, anadlaw mo. Kita ano makius-usar ka ba kayo? Agdalos ka pa, isakway apumanaw ka. Tapno awan ti maibagata. Amok daytan. Kargaaman kit iti palanggana tagdigo saklakay. Usarong pailang tinabati iti drum ba kayo? Awan ti danom iti gripo aya. Kila at mat itay agdigdigo sak. Ay nawaw, apay nga tangay. Kurang day dya pagdigos ko lakay. Agtipid tayo pailaan ba kayo? No apay mat ngamin nga awan manandanom Amangan no ado ti tarimaanin da. Sigurado mabayagan mananday ta. Awan ti ado asa ubakay. Di kan agreklamo. Ano san tayo ti aguray Agdigos kan. Awan mo gayam ti danom tayo tatang. Itay pa'y Carmen anak ko. Ay nawaw, apay ka no tatang. Adamanan ti naperde? Adda anak ko, tinamaan dagiti trabahador amang tartarimaan iti kanal ti tubo nga agturong dito ayan tayo. Isuan na pirteg. Anya? Kasano nga rudan dayta? At damay tinabati adanong ititimba. Ngambasit laangin dayjay. Narigat ti aggunay no kastoy laang tatang. Baring tarimaanin damutain anak ko. Ay, won nga rod. Planok pa'y mo ti aglaba intun day off ko. No bilang magtawan pa iti danong tayo intun day of mo. Padasem ti mapan iti ayan dananam arosa. Sigurado, adda ti danong dayjay. Tasabali ti linyada anak ko. Umayak man na Rosa. Anya ti masapul mo, basang. Damag ko kat ada kano ti danom yun, nana. Ay wan, ada Mabalin ti makilaba, nana. Awan ka di pa iti danumyaw. Awan nga rod, nana. Saan pa'y siguro anatarimaan ti tubo mi ana per day? Ala, makilaba ka laang, basang. Ay, agyaman naklaunay, nana. Di kay madanagan. Amok madkip di ti agtipid. Mang tidak tulat tano mano ti bilyo iti danom. Saan, basang? Aglaba ka laang dita. Napigsabay ti danom may. Naimbag ko nam ata saan anaapektaran ti linya ti danom yun, nana. Uray kaskasano, kat ada ti pakiusaran me. Ay nawaw, itay pa'y apo managnakabakay. Agtugaw ka man. Jaklakit di maanuusan ti kastoy lakay. Anya nga rod ti maaramitan tayo. Kit awan nga rod ti danom. Dual dawon nga awan danom tayo, kat agbaybayad tayo mat. Manungal daw mat asan tayo nagdigos lakay. Tinamaan dagiti trabahador amang tartariman iti kanal ti tubo. Ngagturong dito ayan tayo bakay. Dakkel a tubo dayjay. Iso asigurado amabayagan da amang tarimaan. Ay nawaw, kaano nga rod amatarimaan dayta? Saan mat amabalin aditay agdigos iti makalawas? Nakapudpudot nga tati panawan lakay. Ipadas mo timapan iti ayan ni Nana Rosa. Nasalaw ko ni Mari Carmen kag di tadalan. Nakilaba kada Nana Rosa. No kasta, at dadanom danana Rosa? Adda ata sa bali ti linyada bakay. Ay nawaw. Mabanak man nga rod. Ijaya kon ngagdigos tapno sa anak mabannog ngagsakdo. Mabalin ti makidigos, Nana Rosa. Ay, word, mabalin ba, tere. Nadamag ko ngamin, adito iti pakilablabaan kan pakisaksakdoan da Mari Carmen. Iso nga, imayak mat, Nana. Ay, iso na lang, dati papanak ita. Panawan ka pa'y. Sikamatan ti makamong agdigos. Adamat iti ruwar ti banyaw. Siyan, anay kanda daw. Ay, agyaman naklaunay, Nana. Sikamot na dati makaamo ditoy. Agtipid ka lang iti danaom tamangan kunak no dakkel to ti bayadan may. Ay una na, di kay madanagan, siyak ti makaamo. Numalpas ka kaawanak pay. Isarama na imbag ti gripo kan ti gate sakbay apumanaw ka. Ay nawaw, ada samat ti parikot mo, nana. Asa daw?
Basta imbati mo ni Terry ti sa ti shampoo ken napkin na nagsukatan na iti banyaw. Siyak pa iti nang ibasura. Namindwa ngay naramid na ti kasta. Anya? Irresponsable magayam da ijay a babae. Ada dugdog yun na. Ay na, kastamot laang ti aramid na no kasta makiusar iti washing machine ko. Di namot ko na abuyatan na ti washing machine tapno madalusan ti rugit ana urnong. Rumbang laang nga idiritso tayo kinkwana tapno ammo na. Kumaa, ngam agdwa-dwaak ta ang mga numasaktan ti riknana nana. Uray masaktan tirik na na. Tinapatag kat pagsayaatan na. Ay, anya nga minin ti umay mo ibaga Carmen. Umay ko laang itidag iti aprutas kada kayo nana. Ay nawaw. Naggapwan ngay day ta prutas na kaw. Inpaw iti kasinsin ko. Ay kat agyaban na klaunay ah. Awan ti anyaman nana. Umayak tumanon makidigos inton bigat, taawan pa ti danom minana. Sige, basang. Di balay, kasaan ka ba't adogyot? Aywan mo't nana. Umayak manan makidigos, nana. Bakit igos ka lang? Gamulitak manan ah. Di mo liplipatan nga alaan dagiti basuram. Di mo basta ibati di tabanyo, Tere. Naminduan ngay naramid mo ti kasta. Isumat yar aramidak nana. Namindua asyak tinang ibasura iti napkin ken sa ti shampoo ngay batem. Apay asyak adagos ti pabasulan niyo nana. Wen kasi kalaang magti nakiusar iti dayjay nga aldaw na kaong. Di yo sigurado nana. Ang mga nuada sa bali anak idigos idi pimanawakon. Sino kumangay? Kat awan mo tinagpakada kanya. Diritsundak man nana. Kaya't yun samat nga agbayadak. Iso akastamat ng tibagbagayaw. Ay saan akasta? Palagip laeng tapno saanen a maulit pay. Amok day ta tiknik niyo nana. Tapag kwarta anak pay laeng mat. Sika lang arudan ti makius-usar. Sika pay laeng tinangato ti boses na. No kastamat lang, di kan umay dito'y balay, tapno awan ti riray. Nagrigat kamot akasarsarita. Di saan laang? Kukwayo laang ti danumyo. Makidigos laang da tao, diyo pa'y kayat mat. Ay nawaw. Ay nawaw. Nagsubli ka mo't adagos, Tere. Marurudak iti dayjay abakat. Anyat nang pasama kanya. Di ko nang ganyak kat makidigos ka kada Nana Rosa. Wen ko mga rod, ngamkas jay matan ti bagbagana. Anyat timbaga na kin kaya. Anya dayjay, adan sa matan danong tayo lakay. Ay uy, nasayaat mo't nung tinarimaan dan. Awanan ti makagapo ang mapanak iti ayandan Nana Rosa nga imot iti danom. Panawan ka pa'y lakay, agdigo sa klabi Anya dyan nadamag ko, Carmen. Adda ka no, may tisan ang nagkinaawatan da Rosa, kintirey. Ni Maritiri mo't ang amin tatang. Pinalagi panlaang ni nana nga alaan na ti basura na sakbay a pumanaw. Ngam agungot ki di kanaw. Anya! Imbis nga agpakumbaba ni Maritire ta makius-usar laang. Saan ta sinungbatan na pay di bakit anang ibasura iti sachet ti shampoo na ken napkin ang nagsukatan na. Talaga nga ron adugyot Kasta nga ro tatang, pagyamanan na taaddan ti danom tayo. Saanen a masapol a mapan iti ayanda Nana Rosa. No siyak ti sika, aramidem may tinaramid ni Nana Marosa. Ibagam iti kumarim adalusan na ti washing machine. Numalpas nga usarin na. Di ka agul ulimag. Tapno saan nga isupay a pagparparikutan. Wen tatang, iturod ko nga ibagain ton umay manen. Jakmet laangan ipausar ti washing machine ko tatang. Aramidak ti inaramid ni Nana Rosa bareng agnakam day ta atiray. At talagang kumatikayat ko sa lutsudan, Nana. Agtugaw ka pa'y at dong. Agyaman ak, Nana. Issue iti napalabas alawas pa lang dayta. Ngam italaang anawaya anak. Iso nga italaang mat anak ka umayak, Nana. Anya ti umay mo sa ludsudin aya. Anya ti inaramid ni bakit ko. Hindi may nakidigos, Nana. At ang samot, hindi yung nagkinaawatan. Ay wag. Nagsinong bat ka be idinaudi nga imay dito'y balay. Pinalagi paklaang nga alaan na ti basura na sakbay a pumanaw. Ngam nakaungat kit din. Ilibak na pa'y ti aramin na.
Iso ana ibagak piman nga uray saanan nga umumay dito'y balay. Anya? Dahil tatipod na andong. Siyak, tinagdalos itinapken kas kada sachet ti shampoo basta iba't bati na latan di ta banyaw. Mangibabayin magkayam dahi tateri. Okay laang ko man, umaminsan laang. Gamsaan mat, tano da do makakaslay gagagara na matang. Ay nawaw, ibabain naklaunay mo't bakit? Ay nawaw, apay akas tamat ang tibagbagam si Kandong. Ibabain mat asasawam dita. Di ka mo't mabain, abang ipadalos itirugit mo, iya bakit? Agraman napkin ang nagsukatam. Isumatan ti mangi basura. Makiusar ka lang arudin iti banyuda. Naa, ada nga rod pamanaknak ni Nana Rosa, anapkin ko ti basura na. Di ka naglibak bakit? Asawa ka, amok ti ugalim. Kastamot lang ti ugalim dito'y balay kay. Ang kaiwara tinausar anapkin. Basol ko, no basol ko. Saan kumakas na bakit? Di kagbalin adugyaw. Nang runa lumaki usar ka laang. Di mo aramidin iti sabali a balay tar aramidin dito'y balay. Tanakababain. Anya laang ti bagada no kasta ti aramid mo bakit? Di nakmantaktakan. Tama panak iti ayan damari Carmen intun madamdama. Makilabaak manan. Si Kamagaya, Maritire, anya ti masapul mo, Mabalinti makiusar mare. makiusar iti washing machine, Mare. Ay uwan mare. Makilabaak ko mamanan. Ilabak ti ulis me. Jak ngamin kabailan nga igalgal tanapuskol mat. Ay, pasensya kan Mare. Ngamjakon kayat nga ada ti makiusar iti washing machine ko. Narigatan. Ha? Gumatang kay ngaminan iti washing machine nyo, Mare. Ay, unay kan mare. Para makiusar laang mat. Sigod mat ang makilablabaakan ka ah. Sabalin ita, Mare. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan mare. Narigat ti agpabulod, no dugyot ti makius-usar, Mare. No kasta, dugyot ti panagkitam kanya. Ammo, Mare, idi pa'y ang nagtep-tep-pelak. Di mo mat amo adalusan ti washing machine no kasta ang makiusar ka. Basta ibatim latan. Awan mo ti kunam abuyatam tap no maikat ti naurnong arugit, Mare. No di mo kayat di saan laang. Jak ipilitan niya. Imanawain ti kumarim anak kaw. Ay, makonsensya ak iti insawang kukinkwa na itay tatang. Kasla sinubra amad ngamen. Wan nga rud tatang, jak nalapdan ti bagik. Pagsayaatan na matkit di ati kasdi nga imbagam anak kaw. Sapay la kumaat, maamiris na. Narigat ngamen, dagdip-tip paludad duma anak kaw. Narigat ti mapunwan. May mayatin ti idiritsyom. Tapno ammo ti kumarim, kat baliwan na ti kasdi nga aramid na. Ay nawaw. Sa bagay, husto tinaibagayo, tatang. Ano samlangan ti manggigalgal iti ulas tere? Agurnungak to iti maigatang iti washing machine ta. Nga masapul nga aywanam to ah. Naakaran laang deja amari Carmen iti ugali ni Nana Rosa. Iso nga imot matan ita. Mangrugi ka man ako nakon. Pudnumat. Isuda nga min ti agkuy-kuyog. Dayta kinadugyot mo ti makagapo. No apay adi nakapinalubusan ti kumarim a makiusar bakit. Narigat mo't ngamin piman. No si kalangaruden ti makiusar. Si kapay laang ti dugyaw. Nabayagan ang makius-usara ka ni Mari Carmen lakay. Amangan no nagtip-tipil lang ide. Italaan siguro ang maiturod na ti mangidiretsyokin ka bakit. Oho, inakaran kit din ni Nana Rosa ah. Agnagam ka ngaminan. Lumakiusar ka lang. Di ka agbalin adugyaw. Tapno di da ka imutan. Nakababayin mo't no dagiti pakyuusaram-pay laang ti agdalus iti rugit mo bakit. Ay nawaw. Alawanan, basol kon. Talaga abasol mo. Iso asikat agpakumbaba. Ken ikatem ti kinatugyot mo. Tapno saan ama dismaya dagiti pakiusaram bakit. Uray dito'y balay. Di ka agbalin adugyot. Tanong sa anak nga agdalos. Anyan tulaan ti tsuraan ti balay ta. Naawatan bakit? Ay, nawaw! No makius-usar ka laang, di ka agbalin adugyot. Iti kasta, saan ama dismaya dagiti pakius-usaram. No kasano ti kinadalos mo iti bagim, kasta kumamet ti aglawlaw mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Abril mo't gaya man. Nagparangtaktal daw bakit? Bulan dagiti na paramag ken sadot at taga syudad kunam Ay nawa. Apa ang stamot din ti pagbagam si Kadilya? Siyempre, Holy Week manan. Agawid manan dagiti kabagyan a feeling bisita. Adida kayat ti aginaw iti plato ken tumulong agluto. Imbes na maragsakan ka, tagkita kayo man hindi kabsat mo. No pagbalinin da tayo at tagabaw, uray di dan agaw-away, Albert. Siga, di mo't bakit? Kita am ni Caridad, akabsat ko at taga syudad. Tunggal agawid da dito'y balay, di namot ammo ti tumulong. Agtugtugaw laeng mo, dakasladon niya. Ay, uray awanan ti innawidan, no kastamo laeng kuna manan. Unay kan bakit? San anasaya at tikas tangay bagbagam? Ay, pustaan talakay. Datayon tumanen, amarigriga ti aginaw ken nagluto. Datayo laeng manen, amamirmirao ti kaug-uging dita. Pag titinulungan tayo ngamin, bakit? Ay, awan dat amok di talakay. Saan ang makarik na dita Caridad? Kas kuma, di na palabas sa Paskwa. Ay, di na kaya tumulong nila kay na. Nakababain ka no? Awan ka di ti text ni Ading Mau, anak kaw. Anya ti text ngur urayan nyo ayananang. Agawid da nga ta, inton si Mana Santa. Ay, siguro ananang. Aldaw mo, day ta dagiti kabagyan a feeling don niya nga dagiti sadot na. Anya, Pustaan tapay nanang. May samot day ta Caridad. Feeling don niya man no agawid dito'y balay. day, tairaman mo pa yun ni Caridad, akabsat mo anak kaw. Ay wana, tadi da mo amo ti tumulong nanang. No agawid da, day ta agtugtugaw ken agpasikat manen ti aramiden da ditoy. Ay, unay kan anak kaw. Agrekreklamo kan samatan. Ay nananang, talagang agreklamo tamano atawon meten nga agan anusak. Da kamin tumanen nga agasawa ti kaug-uging kaskadaan niya ditan inton Semana Santa. Anya ti bagam, Caridad bakit? Agduty ka inton Semana Santa, lakay? Yak pa'y sigurado bakit? Apay ka di? Ang mga numabalin nga aglive ka. Agawid tayo man ni probinsya. Mabalin man? Awagak nga rudan ni Nanang. Sigaman. Agfile ka nga rudan iti live. Tawagak ni Nanang. Ibagak kan kwa na ang masapsapa tayo. Tapno ang muda nga agawid tayo. Lakay, kita ni nanang Apay ni Nanang. Agdaldalos manen iti paraangan. Tagawid ka numad na Caridad, dinton umay a Holy Week. Makitam day ta. Abril 5 pa'y laang. Sa bagay, baknang mo't ngamin piman, day dya akabsat ko. Rumbeng laang apagserbyan tayo, ti Donya. Excited lang siguro manan ni Nanang. Kasta mo ta kanayo. Noon niya launay ti pagsaksakitan tinakam mo, bakit? Ay, tunggal adda ti okasyon. Agawid ti kabsat ko at taga syudad. Kanayon nga iso ti bida. Iso ti pagsirsirbian. Umapalakman kadagita akaruba tayo lakay.
No agawid dagiti kabagyanda ket agtitinulong damit. Mabalin mo't akasaritam ti kabsat mo, no may papaniti day taba, nagbakay. Ay, saan na masapol ang maibagaday talakay. Makariknada kumamutin Ay, no makita dak manandag iti kaaruba nga aglang lang nga agurang iti katratrabaho. Ay, naimbag pa iti kabsat mo. Kastoy, kasjay. Kunadan tumanan kanyak Mapanak man iti ayanda ang kalmaw dilya anak kao. Apay ijay nanang? Mapan ko alaan tinyaw nga order kao. Alo, inton umay alawas pa'y mudla ang mailuto, nanang. Ay nawaw, narigat ti maibusan anak ko. Amangan kunak no agraman order ko, iraman da pakibagkat. Di awada ti inyog tayaw. No takawin dadi, gumatang taylangan iti instant gata, nanang. Nagado ti magatang dita. Ado ngem kayat ko tatay traditional ko ma. Anya ko matidiferensya na dayjay, nanang. Isumulaang matiraman na. Saan kayo pa'y amabannog nga agigad itinyog? Isugarod mo iti na kay Ruamak anak ko. Ay, sa bagay, nanang. Ala, yawid yun day tanyaw. Tay paigad tayo kan karidad no kwa. Hello, karidad anak ko. Siya di daw ti ayan yaw. Agrupot kami pailaang nanang. Agad-andad kayo iti biyahe yaw Wen nanang, ada ginatang mi amay luto dita. Madama laang tinaisagana dito, yanak ko. Sabali mat da ito'y nanang. Ala, agsagana kay kidain tapno saan kay amarabian. Ay wen gayam, di mo liplipatan ti agtext kanyak no asidag kayaw ta ipapudot mi ti kapay. Sa dino kanu ti ayandan, nanang. Agrubot da kanupay laang anak ko. Ay nawaw. Inbagayo ko mga gawaan da taadupay tinyog a maigad. Anya dyan nadamag ko. Agpasyar manon ti kabsat mo at taga-syudad. Wala na saling. Ay nawaw. Umay agpasyar ti kabsat mo kunam. Ngam kaslasaan ka anaragsa. Kasta talaga, nana. Anyat kayat mo sa wine. No agawid ti kabsat ko at taga-syudad. Maikumpara aktuman ako na akong nana. Di mulat ta panunutan no anya ti ibagbaga ti daduma dita. Ti panunutam ki day. Nagawid ta manay. Agkikita kayo manay na sang kapamilya. Hadapay ti parikot ko anana. No agawid da kami manay na taga-probinsya, ti mga ramid iti amin. Da kami ti aginaw, da kami ti agluto, da kami ti mangigel-gel iti ules nga inaramat da kami aminain. Ay, day tangagpay sa tirigat na, no si kaakan na yon ti agunggunay. Ay, wen anana. Makapabandog nga ta. Kasaritam to ti kapsat mo. Ibagam ano mabalain. Tumulong iti maaramid. Tapno dagaw sa malpas. Wen no kayat nanana. No ngay saan? Di nantupay kayat tumulong nila kayo na. Sa may sa, yung mga no ibaga na pa, di na amo ti agigad itinyong. Agtugaw kayo pa'y karidad anak ko. Ni, adamat gaya man sufa nanang. Ginatang ni manang mau. Ay, Dilya! Dilya! Umay ka pa'y man! Apet asawak, nanang. Ada ko maiparamid ko kinkwana. Saklangan ti mga ramid, nanang. Kadino ayat ayan day dya Dilya. Diyan mo. Awan mo titisilid me. Amo na ba't sumangpit ti kabsat na ita? Saan ang nagpakada kanyak, nanang? Mala, siya kung ti mga ramid. Ituloy mo kay ti aramidam na kaong. Sa dino ti naggapwang bakit? Apay kay takalang.
Iti ayan ni Nana Saleng. Apay ka day. Ay nawaw, amamat nga agawid ti kabsat mo ita. Napanak na nagpaangin mo't Sapsapulan na kanina nang itay. Apay ka numanan. Diyan ka mo Di na mo timbagan no abay. Ay, amangan no siyak manen tinamnamaan ni Nanang amang iserve iti kape kadagiti anak na a feeling bisita. Siguro abakay. Ti ko nanagat at takano ti paramid na rin ka. Dayto yan ti ibagbagak lakay. Kasano mo't dayta? Kasano ang ma-enjoy tayo no da tayo laang mo't ti agunggunay? No da tayo laang ti mabambanog? Limawa matgayam ti tersena ni Auntie Bebang manang Delia. Wen, hindi pa'y napalabas a bulan dayta. Si kamat ngay manang, kumusta mat ti trabaho? Nasayat lat tamay. Nakitak ti sofa ginatang mo. Sweldok tinaigatang kadagita ang sofa. Ay nawaw, anwam tanyog? Anya kumapay? Maigad taisumot ti kayat ni Nanang. Kastagayam. Ado ti maramid ita. Amangan ko nak, no kayat mo ti tumulong. Ha? Pagtitinulungan tayo tapno malpas adagos ti trabaho. Tulungan ka lang namang itunoy ti manok, Manong Albert. Alaman nga rod, ating ko. Adupay kami ti maaramid kat. Hanya nga tanong siyak lang ti mangituno. Tapno maaramid mo ti daddo mga aramidom ko ma. Kabay lang ka di. Ay nawo, unmet amanong. Amang ano, di nakapalubusan ni misis mo at tumulong. Itan niya kumama kagabuhay. Kat saan mo't nga isut ti mabannog. Alaman nga rod, ating ko. Sigapay ti makaamo dito ya. At dati sa baling aramidag. Dahil lang ti may tuno manaw. Wen, dahi talagan. Ay nawaw, anya ti aramidam, Ronald. Tulungak ni Manong Albert ang mangitunoy ti manok, bakit? Awanan kauguging kan tumanan. Ay na, okay lang bakit? Adumot ti danom dita. Agdi ko sakto si kamot. No apay asikapay lang tinangipaaramidan da iti dayta Diyay narigat pay laang mat. Siyak tinagbolontaryo bakit? Sa maysa, saan mo ta komplikado? Amok mo tar aramidag. No ide, kat isuda ka na yung taggunay. Panagkunak, kat panawanan tapno tumulong tayo ma. Kita man talangam. Angot asok kanling at kapayan. Gagangay na bakit? Tulungam kidimot ni Manang Delia. Tapno makaluto tayo. Iti kasta, adda oras tayo ng agjajaming. Diyak ka ba ilang aramidan na? Amangan kunak no masugat ti imak iti igad. Si kakidimot bakit? Day tamanan ti imba kami dinapalaba sa Paskwa. Amangan no damot ti maibaga ti kapsat mo no feeling dunya ka. Nalipatak nga rudan no kasanula kay. Kasano ang malipatam? Katalo at awin laang mo talagnag kay Yesutat. Kinasadot sa amin day ta bakit? Nabanog ako Nanang. Malasyak may ti sumublat anak kaw. Ni karidad akabsat ko. Anya man ang aramidon na. Agsel-cellphone laang manan. Nabanog ka naw. Ano ka nung nga tinakabanugan na? Kat nagtugtugaw mo laang. Ay apo, maupay ako no kastoy laang Nanang. Day, anya ti pa kaupayam gay anak kaw. Kasarita yung mo't nga minti kabsat ko Tatulungan nakmat iti maaramid Nanang. Feeling donya mo tunggal agawid dito'y balay. Naimbag pa'y ni Ronald nga asawa na. Amo na ti tumulong. Mabitla nga raw ta kasaritak ti kabsat maw. Rumbang laang Nanang. Tano saan ay apaut day takabsat ko. Ayun saan Saan nasaya at tikas ta anak ko. Holy week ngam aga pa kayo kay Dan. Sa anak ko mga agreklamo Nanang. Ngam kastamot ta na kanayon. Naimbag pa'y di ka aruba. No adda agawid a bisita da. Pagtitinulungan da ti matrabaho. Agsarita tamampay karidad anak kaw. May papanitian niya Nanang. Tulungam ko mapay ti kabsat mo nga agluto. Anya ngay ti amok dita Nanang. Ay anya kalaki din anak kaw. Nalipata madagusan. Sa maysa, amangan numasugatan ak Nanang. Mano atawan mo laang mat iti syudad anak kaw. Tulungam ko man ni Manang mo iti maaramid.
Tapno di na ibaga feeling dunya ka. Kunamken kwa na ata expert nanang. Di ka nagsaw iti kasta. Tumakder ka kitay tatulungam ni manang mau. Pag tinulungan tayaw ti maaramay tapno maliklikan ti riray. Agreklamo nga minin ni manang mau. Ta isumat pima na nakanayon ti agunggunay. Di na ma-enjoy ti okasyon. Ta saan mat ama ibusan iti trabaho. Anya jay magbagam kanina na nga feeling doon niya ka no? Pudno, mat. Saan ka lang at tinulungan? Tumulong kay magnamin Saan aday ta buyaan da kami laeng. No kastamit lagayam, saan kami latakuman na nagawid? Manu atawon laeng nagnaed ka ije syudad. Ibagam kit din adi mo ammo amin ti maaramid. Ay, kastamot lang ti rason mo idi Paskwa. Makatkadlaw ako na. Amok umapal ka laeng tabak ng tinaasawak. Iso napudot ti daram kanya. Ay na, ni Ronald tupay nga asawam, ammo na ti tumulong. Talaga laeng kit di a feeling donya ka. Nagnaed ka laeng ije syudad kit. Anya ti kunam? Ulitan man? Sadot ka. Nagnaed ka laeng ije syudad iti manu atawen kastakan. Pangasiyo, tano aga pa kayo. Kat saan nga iti sangwanan mi? Asino matisan ang makaungat iti kastang ugalyin day ta babae? Nita. Pag titinulungan ngamin, no dati maramid, bakit? Di ka ag-feeling doon niya. Tabnawan tiriri. Ay nako, kanya tararamidong bakit? Agim impake ka matan. Agawid tayo. Anya? Naupay ka itim bakit ikapsat mo? Asino matisan ang maupay no kastalaang? Isuda lang arudan ti sinarungkaran tayo. Isuda pa iti kasta. Bakit? Awan mo ti dakas itimbaga ni Manang Dilya. Simple lang matabahan tayo siya. Amok umapal laang, gaputabak ng ka na asawak. Iso, mamirmira o ti asawa na. Agraman personal biyag da, mairaman pa yan. Anya lang mat ngamin jet tumulong kay te marami tayo. Nukas tangad dati pagsasabatan tayo dito balayo. Holy Week man, wano anya pa yung okasyon, kananya man ti estado tayo ti biyag. Rumbang lang agtitinulong tayo, tapno nalaglag anti trabaho. Basta siya, agsubli ako ni Manila. Ano kaya't mo tagawid, umunakan. Sumaruno kami itong karagitubing. Ay na, agpakumbaba kamot ang amin. Tasan ang kanayon asikatibida. Anya? Mabalin ka ding agsarita ta, Manang Delia. Diyak kayat ti apa No di mo kayat ti tumulong, okay laeng. Ano saklatan Anya ngay harod. Pasensya kan iti naisawang ko, Manang. Aklunak nga dabidot ko. Sapay la ko mata mapakawanak. Tulungan kan iti aramidam. Tapno di mo ibaga feeling donya Ay. Nariga mo ngamin no masugat ka. Kabailak, Manang. Lagayam. Apay laang nga inuray mo ang nagapat Ay po. Pasensya ka mat no nagreklamo Makapabandog mo ngamin no da kami laang ti agunggunay. Gusto ni Robert, Manang. No kasta nga agsasabat tayo dito'y balay. Anyaman ti estado tayo iti biyag. Rumbang lang agtitinulong tayo. Tapno nalaglag anti trabaho. Siya kung ti agluto iti pansit. O sige, siyak matiagluto iti adobo, Manang. Ay na, nagmayat at kita tinulong kayaw ngagkabsat. Oh, itay kayo pa'y kadidita, Nanang. Ay, word, itay kayo pa'y aboy-boyaan ngagkabsat. Ay nawaw, dinanggagyo ti pag-istoryaan mi itay nanang. Di kay madanagan. Ta sa anak mo'y kachismusa. Ay, nawaw! Baknang kaman kan saan, basta trabaho ti pagsasaritaan, rabang nalaang apagtitinulungan. Iti kasta kat maliklikan ti saan apagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Wen, iso kano ti istorya ni Nana Periang idinaminsan. Na, isumot lagayam, ah? Ay nawaw, rabi imat gaya man, Mare. Ah, ay, di mo nasiputan ti oras mo, Mare. Umay ko lang kumabuludan ti igad yung. Ah? Upat nga oras kung samutan ang nag-isistorya, Mare. Ay, manuatasan mo tunti ka piti na ibusta, Mare. Uwan nga rod, Mare. Gagangay na Di bali ta saan mataka na yun. Ay, kawin, ah? Mala, agpakada akon, Mare. Ang mga noor-urayan na ko ni Nanang Ijabalay. Sapay kasapulan na tiigad ngay may ko binulod. Malalagan ang nagkamari, ah. Kita ti dalan mo, tanay, nasipnget mo tayo. Mangilan ka niti ka ng tapinang bakit? Mabisina ko. Ala, saan pa'y mo't analuto ti na po ilakay? Ay nawa. Kat nurabihin bakit? Anya nga oras ang nagluto kaya. Alas 7 iti rabi eh. Abay, anya tinaaramid mo. Ay, imay ngamin ni Marisaria, dito'y balay. Kahit Imay bimulot iti igad itay. Idi kwan, nagadumot tin nga istoryana. Nasurok nga upat nga oras na nagis-istorya kami dito'y balay. nag-aasam man ta upat nga oras. Uy nga rod lakay, ala pasensya kan ah. Oray siya, jak mo nasiputan ti oras. Tamaya mo ngamin ti istoryaan mi itay. Malala, anusak nga orayan ti iluto makanenta. Ada mo, nabati at tinapay dita. Isupay laang ti ikapim lakay. Adto yan ti igad abinulod ko, Nanang. Hey, apay nga ita kalaang sariya. Kaslay jay bagyo mal tinang buloda mi ti igad iti kasna kinabayag mau. Ni Nanang mat. Iti lang mat ayan damari pinang tinapanak. Iti ayan laang dapinang kunam. Ngam nasurok nga upat nga oras na nagururaya. Tinapatag ada nabulod ko, Nanang. Sige, hindi sumlaang dita. Kunak man no da igadam, Nanang. Intong bigatin na Tanay, rabi imutain. Wapay nga may nanarabian ka Bimulod ka lang mat itiigad. Mabalinan nga isublik ti igad abinulod ko, Nanang. Magawid ka adagaws. Sublim lang tiigad. Kunak manayn. Wen ka di, Nanang. Ay, wanaw. Siyak lang ang timang isublay. Ay nawaw, siya ko, Nanang. Amangan kunak. Numaurasan ka manan iti kay istorya bijay. Depende, Nanang. Ay, nakababain kan pinang. Amangan numataktak mo pa'y. Saan mat unay abisi ni Mari Pinang, Nanang? Ay, basta. Siya kaun, timang isublay. Siya ko, Nanang. Mudto yung taigadan, ta siya ko timang isublay. Mabanog kayo laang, nuda kayo timang ipan. Ina ko, Nanang. Ay, naday. Ay, nawaw. Napana, hindi man nag-istorya tao. Wen, Mari Pinang. Dakkel ka no, ti sweldo na ija abroad. Nagasat launay day ja akaaruba tayo, Mari. Nasingpet ti among na. Saan akas kadagiti daduma di taan na ulpet. Ay, amang ano kayat mo matiag abroad, Mari. Itay pa'y asawa sa ni Marisaria. Diyak pa yan mawatan ti dadumang istoryana. Ay, no daduma, isumot nga isut istoryana.
Kastamot laang ti istorya na idinaminsan nga imay. Uy, Mare Pinang. Mare! Ah? Mangagnak ka de, Mare. Ah, anya nga minan di ko na maray. Ay, jay ka aruba tayo ija abroad, Mare. Nasingpet ka no, ti among na. O di nagasat no kasta maray. Ay, wala, Mare. Mayat ti aga abroad no kas jay ti among. Pinarumabaimanin sa anak pa anak kaluto. Ay, wan gayam. Anya oras ti meeting ija barangay hul inton bigat, Mare. Alas 8 maray. Isuanas ka na sa paem ti Marieng. Ay, nasken nga gawid akon, Mare. Masapa mat gayam ti meeting. Inakon, Mare. Agyaman nakmanan ta pinabulhudan nak itiigad, Mare. Sige. Agan-anad ka maray. Ay, naimbag laangan tanagawid mo't laangan ti kumarek. Kung naglakit din no alas 7, iti rabi imanan ti panagawid na. Talaga, close kayo kan kumarim Saria anak ko. Kasanumot na ibagam ti kastatata. Wana, ramano nga oras nga istorya kayo tunggal umay dito balay. Ay, nawaw. Kasanumot na amuan yu day tatatang. Makikita kayo Asidag lang mo ti balay may. Ha? Jak amo no maragsakan na kunoan niya tatang. May nawaw. Abay mag. Di mo kaya na day. Ti kumarim pa yan may maki-istorya kang ka dito'y balay Awan nga minun ti malpas ko at trabaho tatang. Agpat-pat nagmut nga agsarsarita kami tunggal umay dito'y balay. Kasla talaga, no nasing pagkatao. Ngam parikot mo't no inaldaw tatang. Imbes nga agluto awanan Tama ba inak mo't nga aggunay, kabayatan ti kaadana dito'y balay. O, kitain nyo inton bigat, sigurado, umay mananday jay. Awan ti trabaho na Awan tatang, ururayan na laang ti ipawit nila kay na nga allowance na. Uston Saria, Ti anya, nanang. di kan mapmapan, iti ayan, ti kumarem. Pagi na naemat ti kumarem paunay mo ti naldaw kan nga aday jay. Awan met nga ron ti istoryak dito'y balay, nanang. Makataktak ka na nakaw. Ni Mari Pinang tupay, saan nga agreklamo? Si Kantukit din? No awan, ti aramida, maturog ka langit. Ay, jak kayat, nanang. Agsakitak lakit din, no awan ka sarsarita. Ipilit mo matyamam. Nambaging ka tada ti ururayam apauet nila kay mo. Ni kumarim apinangay. Unay kan ba kay? Rabiin, ngam di ka pa'y nakaluto ay. Ay, may manan ni Marisaria itay lakay. Kapampanaw na laang. Apay, di mo na salaw di tadalan aya. Saan man? Ang mga no sa bali tinagnaan na Ay, jak man amoy ti kumari. Talaga aman nagistorya. Saan na makatal na tingiwat na? Di ibagam kenkwana nga oray once a week nga umay dito'y balay. Ibagam kaming kenkwana ti marikrik nam, tapno ammo na mo. Jak kayat lakay. Amangan no maupay ti kumari. Abay kumamaupay. Amangan no panunutin na alikliklikak. Una, ngam no kastamot a kanayo, awan ti malpas mo trabaho. No naturod ka, si ka man lang arot ti mangibagakin kwa na. Dahil talagang gaya. Mayam, nakasaritak to numay mo na yun. Sika ti sumango ken kwa na, taada ti pakitang danak. Wen, siya kung di makamu ang mga ibagay ti kumarim. Pakitugawak man manong selmo. Awan ni kumarim dito'y balay. At dati nakipurdiyaan na. Anya nga oras nga iti panagawid na. Enton malam Nagagat nga ron, ano kasta? Kapilita na. Saan ba't ang mabalingag? Salot-salot ta pobre kami lang. Amo manong, kastamat lang tay asawa ni manong ko. Nagagat launay dayjay. Aya, Wan, iso adagos anak kapatakder ti balay da ija sentro.
Isaw ti pakidagdagasan mi no mo minsan. Okay. Hindi mayat. Ay, una manong. Mayat nga agpaisaw no nagagat ti asawa. Adda akon, sel mo lakay. Ay, apo, saan pa yan nalpas ti trabaho, may? So, anaskan nga agsubli kami manan intun bigat. Usto atap no at daman, hindi pakipurdiya Ay, nawa. Abayakas ta ti kawis mo. Sa dino ti papanap. Mapan ko kita ti nuwang. Ay, nawaw. Kunak man no inwayway mo, itayag sapa. Saan nga road? Nay, anyang iti nararamid mo, iti may sangal daw. Nagis-istorya kami iti kumarin bakit. Kapampanaw na lang ita. Dito'y bayan na nangal daw. Anya? Ay, unay kan lakay. Pawidag ko ma. Ngam agdwa-dwa ak. Tama nga no sakitan na. Ita, amu mo, no anya ti marikriknak, no kasta nga umay ti kumarik dito'y balay. Yagamon bakit? Ora jak maawatan ti bagbagana. Wen, kunaklatan. Napnumal, pas ti saritaan mi. Talaga aman nag-istorya day ta kumarin bakit? Pod no unay. Ay, saan nga alis to? No kape kan makanti saritaan. Ngam ay na po. Sumanao si ka. Agrubuata kong lakay. Sumarunukan ton wine. Ay, sana mabalin bakit? Anya? Agidan na rumwar. Ay, apa yan? Mabitla nga talak ti susi. Sagay sa talangan. Ikandado ta ti balay. Nariga tay. Amangan no umay ti kumarim kat mataktak taman ay. Anya ngay, nagbuteng ka mula ang gayam. Nagado ti istorya na siya. Kaslasa na mabambanog ti iwa na agsasaw. Kasta mo ta talaga ni Mari Saria lakay. Kasla di ka ni Ruwam mait. Ay nawaw. Nasaka pa kayo, marimar pinang. Silmo. Umuna ako ma, kaya ti manugang yaw nga agidan kami tatang. Nariga tay, tata. Ay nawaw. Anya tinariga. Istorya ang kintatang alakay. Himay nga minti kumari ni bakit hindi balay tatang. Hindi kalman. Kit nagado ti istorya na. Jakpain mawatan ti nagduma. Kat no nagpatpatnag ang nagsarsarita da nila kay. Di na mo napapanaw tatang. Oh. Nakita kag paiso iti balayo di kalman. Agpatuloy kami tatang ha. Ang mga no makita na ka pa. Awanan na. Tak-tak to maninday nga istorya dita. O sige, agad-agad kayo adwa. Eri kapyuteri daw yun ang katatang. Ang mga no to'y balayo tinex, apuntiryaan na nung makita ng awang kami. Ay naimbag man ta nakaawid ka adagaw Saria. Kanayon mo't na masapa da maripi ng arumwar nanang. Naikandado ti balay da dinapanak. Ah, ay nauma da siguro kan ka anak ko. Apay kumaama-uma da. Awan mo't tinakas nga aramida. Siyempre, managistorya ka gamain. Tak-tak kay ti trabaho da. Para makiistorya laang. Ay, sana da ka ti makiistorya. Ngam, di mo ngamin kanayunan Ayapaw. Siyempre, adda ti pampanunutan da at trabaho da. Amumag nga adda ti garden da. Ay nawa, ti kumarin ti sumungad bakit? Agawa am ti mangirikap itiri daw alakay. Alday ta, nairikapan bakit? Panagkunam, nakita na ka nga ta? Jak sigurado. Maglisi ka man, ta si ripag iti abo. Kita man, nubay manaw. Nay, awanan lakay. Pimanaw mo't siguro day jayain. Ata, Ala, ilukat mo man tiri daw. kasano no at dagaya mga uro-uro ti tarwan? Kasta na pa'y ngarud di mo pa iluklukat. Amangan no addang agpaiso di tarwar. Kaya ang nakita. Basit mo nga minta about. Lukatam tulangan inton madamdama. Una yan day jay nga anak yo, Tata Andres. Ay nawaw,
Lipinang ka na itidak na kamarang. Wen tata, nakita dakla ang asumungad itay. Inrikap dakit den, tiri daw da. Ay, kware. Saan damot akas taasigod? Daka mo, noo ka sa nuk ngay bagakang ka. Awam mo't yan mo kadakas nga inararamid ko kadakwada. Tapno liklikan da kakasta. Ay, di ka masaksakitan iti ibaga ka. Uno, pagsilsilusan na kaditi kumarik, tata. Saan mo kiday? No saan? Anya nga ron, ti makagapaw. Di lang amin may bagakang ka, iti personal. Nukas tangay nal daw, makiistorya ka katakwada, ke mataktak ti trabaho na. Iso, ti makagapo, no apay alikliklikan da ka. Di ka mutan mapaniti ayan ti kumare manakaw. Nagbalbaliw ka kadain. Ha? Jakon kaya't ti mapanijay, nanang. Mustaw. Tapnaw di da mataktak. Forever day tuyen, nanang. Amuyo ka di. Idi na udi anapanak ijay. Inrikap da tiri daw da. Ipagarup da siguro ajak ida nakita. Mamangano talaga abisi dalang. Mabalin mo't nga ibagada iti nasayaan. Ay kamawatam lata ko maidaan akaw. Amangano mabayin dalaan nga mangidiritsukan ka. Saanin nga imimay ni Mari Saria ije balay tatang. Manungal dawon. Wala, tanaupay, tinaramid yo. Ay nawaw. Anyat kaya't yun sa tatang. Nakita na, kay Enrique Puyutiri daw, idin nauday, ngay may jibalayo. Anya? Impalawag ko maging kuwana, abisi kayo. Ngamdya ka mo, no naawatan na. Ay, kasta. Nakita na gayam ti inaramid mi tatang. Uy, panagkunak, kinas kinagsarita kayo analapat di kumaray. Tapno may palawag mo man lang ang kuwana ti marikrik na mag. Ay, mga din akon kaya't akasarita, tatang. Ipaadas mo, di maparin yung balay da. May mayat no pagsaritaan yung anasaya at iparikot niyo. Iti kasta, masolusyonan adagos. Agkape-kapay, Mare. Agi aman hak, Mari Saria. Ay na, Mare. Pasensya ka, no inaldawak ang makis-istorya ija balayo. Diyak na panunot ng agpaisong. Tak-tak, nagpatpat nagngagis istoryata. Ay, Mare, agyaman ak unay tamaawatan nak. Pasensya ka mo no, Enrique may tiri daw may di na minsan nga imay ka. Ay, okay lang, Mare. Maawatak, tabisi kayo mat kanila kay mo. Ay, nagyaman ak unay, Mare. Ay, pasensya ka na talaga. Ay, inton sumaro no, i-schedule kon, Mare. Uray Sabado laang ang mapanak iti ayan niyo, tapno di kay mataktak. Ay, na, Mare. May mayat pa Sa anak abisi, tunggal Sabado, ta isumot ti rest day. Rest day mi kinila kay ko. Uray agpat-pat nagtang agsarsarita tunggal Sabado, Maray. Ay, nawaw! Numaminsan, lawlawaan tayo kumati pan nakaawat tayo. No addaman dumtang aparikot, idiritso tayo iti tao amasaknan. Iti kastak at masolusyonan adagos. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lakay, anya nga tano padasan tamat ti agnegosyo. Ay no, sana nalakat ag negosyo, bakit? Kasapulan nga dati punan. Ay, ikarigatan ta, ah. Anya ta mo? Ang mga no agklik dito'y lugar tayo ti negosyo na panunot ko. Ah. Anya negosyo tinapanunot mo ay? Sari-sari store, lakay. Mabalin mo eh. Ng pangalaan ta iti puunan ta. No masingir mo, ti bayad tinating tayo, di iso ti pagpuunan ta. Uwan, ano, dati mabate. Ang mga numay bayad lang manin ito utang. Ada mo siguro, lakay. Maya mo ti presyo tinating ta ita. Sapay la kumaa. Rugya kadalusan ti sigod nga store ni nanang. I-repair mo tulaangan no awan ti aramidam. Gumatang ka nga ro iti pintor. Naska na mapinturaan, tapno mayat ti buya na. Ewan, sige. Agpaw itak to kindi kumare. Ay nawaw, kunak manusan ka nga agpasentro ita, Mari Dolor. Ay, talaga asaanon mare. Imayak laeng ta ada kumakot ipagatang kukin ka. No, okay laeng mo't akin ka. Sikakit di mo't, Mare. Siyempre, okay lang ang kanyak. Anya ti pagatang mo ay, Mare. Pintur mare. Tay light blue kuma no adda mare. Ay nawaw, an-anom ti pintor, Mare. Ipapintur ko man kin nila kay tisigod nga store ni nana. Ah, no kasta. Kargaan manan, Mare. Iwan mare. Ipadas ko mamut ag negosyo iti sari-sari store. Ay, wala, Mare. Mayat day ta na panunot mo. Sipod pimusay ni Auntie Ingrid kat awanan nang ituloy iti negosyo na. Huwag nga rod mare. Kapampanunot ko laeng mut itay. At iti bayad ko mare. No, adati kurang na. At itid kuntulat tangking ka ah. Ay nawaw, an-anwam ta pintor ginatang mo. Pawit ni Mari Dolor day tatang. Sukatan da ti pintor ti balayda. Saan tatang? Ipapintor na tay sigod nga istor ni Auntie Ingrid. Takargaan namanan. Di mayat, no, ag sari-sari istor da. Tapno adda ti asidag apaggatangan tayo. Isumat lang ti kunak tatang. Ay, no umay ni kumarik. Itad muntukan kwa na ti pintor nga order na tatang. Ay, wan gayam. Kukwam ti gatas ken groceries iti yelo nga ikubag tatang. Inpawit ni Manang Susana. Nagpasintrumat ni manang mo? Wan tatang, nagsabat kami iti may sa grocery store iti sentro. Kita man humabalinan ti kasta kolor, bakit? Uy, mabalingan lakay. Ay, kasapulak laeng ti uray dua ko mga istante. Gumatang kanto. Tapno dati pangidisplayam iti lakong. Ewan mo, agurderak to iti online. Uno saan? Nagparami ka kinitata duming. Ay, amang ano nalaklaka iti online lakay. Unang, di mo sigurado no mayat ti quality na. Narigat ti mga isubli no bilang manta di mo magustuhan, bakit? Day tangag paiso ti parikaw lakay. No ni tata duming ti pangipaaramidam. Makasigurado ka iti quality ti istante. Sige. Wagak man nga rod ni Tata Dumeng. Mabilan, tarok kudak ti daan nga istante ni nanang. Tapno ammom ti bagbagam. Ti kasta nga istante day di nanang ti paramid mo, bakit? Uy, lakay. Pag-purchase ka di ti lakom, bakit? Hinawan pa'y mo ti bayad tinateng talakay. Agsingira kita. Ay, nawaw. Ay, sumurutak no agsingir ka lakay. Nagsagana ka nga ruta na. Anya nga oras ti rubot taya. Alas 10, tapno santa marabyan. Ala. Agdigusak nga rudin. Ano usam ti aguray, wine. Ayun, nagawa am tanay. Alas 9, kat santa pa'y anamigat. Win ka day. Danag mun aya. Anya ti kagaram na naosyang. Ay babalin ti bumulod ti lighter, Hisusa.
Mapukpukaw nga minta-lighter ko kag Jakambaw no sa dino tinangi diswak. Sapay ka kay suna day jay. Adan samat la ko ni Mari Dolor nana. Kaawam mo istor na. Adda nana, kaluklukat na lang idikalman. Aya, ang pabuludan kayo pay lang iti lighter ita. Numawayaan kayo, di mapan kayo iti ayanda. Tayjay kayo nagumatang. Adayumat ngamin iti sentro nana. Malaman nga raud. Mapadak to inton bigat. Awan tintugot ko a kwarta. Tagyak maambaw nga dagayam terse na ti kumaraym. Adda nana. Adamat laangan asidig a paggatangan tayo no kwa. Panawan kayo pa'y bita na. Alaak laang ti lighter a bulbuludan nyo. Ay lakay, tulungan nakman pa'y ditoy. Ayun, ti may tulong ko kang bakit? Tulungan nak ang mangiripak iti suka. Ay, nawa. Ano tadanom? Ilaok ko iti suka. Tapno adunto no mairipak. Anya? Diskarte laeng lakay. Tapno dakkel ti maganan siya. Sikakit dimot. Wan angam sobrang samot tayo laok mo adanom bakit? Tapno adu ati pagbalinan na. Di saan na asukatiraman na dayta. Ay ako, nagadulakit din ngay pagpagang. Alam mo to yun day tabuti. Tas siya kung ti makamaw. Ay, no. Si kamot laang timang dadali tinegosyo, ano kasta laang bakit? Umayak man, Dolor. Ay may kayo lang nga nanaw siyang. Pudnaw gayam, tinaybagan ni Jesusa. Ada magayam ang sari-sari istoryaw. Ada na. Kailuklukat mi laeng. Sagmanungay talayter alakam. 35 ti may sana na. Ay lakwan nakman iti dua. Atoy. Agpili kayo no anya akulay ti kayat yaw, nana. Ay nawaw, oray anya ditaan. Agpapada mo laan. Kulay laan ti diferensyada. Sa bagay mo kidi Ay suka ngay gayam. Ada kaday. Adda na. Isu na laeng ta nakabuti ti adda. Manungay ti may sa abutay. 30 mo laeng, nana. Mano aya ti gatangan nyo. May salaang, tay sumalaang ti umanayan ti kwartak. Wina, bagayon to kadagiti kaaruba yaw nga adda ti tersena dito, nana. Tapno manayunan mo ti customer ko. Ay, uwan! Di ka madadagan, takasta ti aramidag. Iripak mo man ta dishwashing liquid kas kada fabric conditioner. Wen, inayon ko kadagiti groceries alako. Naimbaglaan, ta nalaka ti puunan na. Ang mga nutil-tila man ang tinlawak mo dita. No awan ti maitulong mo, mabalin ka de. Aguli magkalaang dita ha, Henry? Di ka kumagila ko iti low quality bakit? Kaumay! Isu mo, tiar aramida! Kita man, no quality dagita lakom alala o kam iti danom. Tinapatay, mailako. Dakil di ganan siya kadagita no mumlaan. Dakkel ngagpaiso ti ganansiyam. Nga madadail kamot kadagiti customer mo. Danag mo na ya. Sana mapasamak dayta. Ay nawaw. Makamu ka man lang. Saan ako na makibiyang? Ngam kita ma, taamangan mo't no saan nga agsubli ti puunan ta. Siyak ti makamo. Ay, di ka di madanagan. Amok ti aramida. Naibus gaya man ti sabon ti plato, Jesusa. Mapanak iti tersena ni Mari Dolor tatang. Mapanak matlaang gumatang iti fabric conditioner. Kumatang kamit lang iti dishwashing liquid. Day talang ti pagatang yo, tatang. Ay, asukar pa'y gaya manak ko. Naibus mo lang. Sige, siyak ti makam mo, tatang. Ilipas ko pa'y ti aramidag. Mapanak inton madamdama. Anusan niyon ti aguray. Italaang manen nga imay ka dito istor ko Mari Jesusa. Naibusan kami nga min iti asukar, Mare. Mantika ken dishwashing liquid. Sagay sa kaditigatangam, Mare. Wen, Mare. Ala, mabit lang nga raw. Taisupot ko tigat-gatangam, Mare. Ay, fabric conditioner pa'y gaya, Mare.
Anya ako lang tikayat mo, Mare. Awan ti nakasasya, Mare. Ay, day talaang nakaplastik ti adda, Mare. Ne, nairipak samat na gito'y, Mare. Ay, ako, Mare, saan? Direct from pagawaan da kita. Nabanglo day ta, Mare. Kastamo laang ti usaran mi kanila kay ko. Alaman nga rod, Mare. Nayunam iti may sa fabric conditioner. Wen, Mare. Anya ti kayat mo? Pink wenno blue. No anya tinabangbanglo, Mare. Dik, pekas to ti ginatang mo sa bunti plataw. Apay ka di, tatang. Kasla danom lang anak kulayan. Anya? Kita di may katimanti kay ti plato king kaldilaw. Wan nga agpaiso. Ay. Amangan kunak no sobra ti danom na wenno piking ata. Ay, kastamat lang ti ginatang ko fabric conditioner, tatang. Amangan no ripaklaing daytaw. Saan kanumat, tatang? Direct from pagawaan kanumat. Oh, imposible Kino kasla danom lang anak kulayan na Ala, bayan nyo. Gumatang aktulaangan iti sabali a mausar inton agpasentro ak, tatang. Isubling da iti ginatang mo. Sayang ti kwarta anak ko. Madimi gayam ti quality ti lako ti kumarin. Awan nga rod, tatang. Makapadismayaman. Sa dino ti papanam na o siyang. Agpasentro ak nakaw. Agpurchase ak langan iti sentraw. Nakapadismaya ti gumatang iti kumarem. Ha? Apay ka dinana? Gematang ak iti sukay din na minsan. Kakasla na danuman matila ko na. Ha? Kastamat lang ti dishwashing liquid. Kan fabric conditioner ang ginatang ko, nana. Nabanglo ko, nana, ngam saan matgayam. Awang nga raw, sayang laang ti kwarta tayaw. No siya, isublik ti ginatang ko, nana. Mabalin nga ta. Kapilitan nga isubli na ti kwarta tayo, Tamadi man ti quality ti lako, nana. Pakisublim to man nga raw, ti suka ginatang kaw. 30 laang dayjay, ngam sayang latta. Dumagasak to iti ayan nyo inton bigat, nana. Ay, mabalin ka di nga igatangan dakman iti dishwashing liquid kan fabric conditioner. Sanak pa'y ngamin ang makapagpasentro ita. Sige, umay mo to alaan ijabalay inton malam. Isublik ti ginatang ko kan ka, Mari Dolor. Ay, nawaw! Ay, sana mabalinti kasta, Mare. Apay kit din asaan. Kitaam tila ko, Mari. Kasla danom. Saan nga epektive, Mare? Nay, naksayan mo tun, Mare. No return, no exchange ti palisik, Mare, Lugi ak mo ano kasta? Nang runa pa ikot naksayan. Ay, jak mailako iti sabali. No kasta. Talaga adi mo isubli ti kwartami, Mare? Ay, saan, Mare? Siyak mo ti malugi isublik ti kwartayo. Kasano kami mga roden, Mare? Kasano kami anakagatang iti low quality alakom? Ay, nangamong kayo mo to na. Ay, remedyoan nyo ngamin, Ay unay kan, Mare. Saanan amay remedyoan da ito'y? Last chance, Mare. Talaga adi mo aksyonan ti parikot me. Ay, anya ngay nga rod. Diyak mo't keti malugi, Napatpatagayam kan katiganan siyam. Kasta talaga, Mare. Isungarod nga agnegosyo, San ka di? Ay na, Mare. No kastamat laang ti mindset mo. Saan kan nga agnegosyo? Kaasi laang dagiti customer mo. Saan nga insubli ni Mari Dolor ti kwartayo, nana? Malugi ka no isubli na. Anya? Diakon impilit, tagpatangkan mat, nana. Narigat akasarsarita na di ako, Marik. Iniggaman na laang ti kwarta. Awanan. Agpatangkanan. Bay amaw, no di na kayat nga isuble ti kwarta tayaw. Sa anak ton agumatang iti istor na. Uray pupuutin na. Uray da kami, nana. Awan ti bibiyang nakadagiti customer na. Awan taon ti agtalagkan kwa na kunak nga raud. Parikot ng daytana na. Isumat laang ti maawanan iti kasta nga aramid na.
Nay, san mo ito na maibos tila kuklakay? Ay no, apa sakti pang ibagam. San pa yan nagsubli ti puunan ti daduma lako? Dagiti inripak mo ka de, tidakda ka matam. Wen, adupay ti nagbati nga stocks. Kita Talaga asan amagatang dagita, talo quality gud nga rog. Ibasuram kid din. Ay nawaw, lugitan no ibasurak. Ibasuram. Di mo namnamaan nga dapat timayat agumatang ka dagita. Ni kumarim Hisusan tupay. Saanin agumatgatang king ka. Nakita ka nagpauit kininanausyak, hindi na minsan. Ay na, kasano pa yan day talakay? No siyak ti sika, sukatamon dagita lakom. Saanin na magatang dagita. Pagadalam dayta, tayntun sumaruno. Saan lang at iganan siyam ti pampanunutam, bakit? Rumbang lang high quality mo't at tilakom. Tapno saan ka matadahil ka nagiti customer mo. Lima ba sa titayan da dulor itay? Imbel lang na magayam dagiti na iripak ala ko da. Agkaywara iti basuraan da. Awan siguro ti mayat agumatang atatang. Kasadaw, kit maday ti quality tila ko da. No adda agreklamo a customer na, awan pa'y aksyon na. Gimatang latta kumay ti grocery store. Tayo iso ti ila ko na. At least, makasigurado amayat ti quality tila ko na, nakam. Saan tatiganan siya na nga rod tinapatagkan kwa na tatang. Kunak nga rod, saan nga agbayag ti istor na no kasjay ti aramid na. Ne, di mo mo inlook at store mo. Isardeng kun ti agnegosyo na kay. Manumot laeng ti gumatang. Makipurdiyak laengan. Ay nawo, saan pa nagsubli ti puunan ta bakit? Una, adda ti lugi ta kadagiti na iripak ko. Di mo makita dagiti imbasurak. Di mo nakita dagiti adda di basuraan aya. Kunak tumaging ka. Alawanan, basulkon. Ay, sinayang mo lang ti kwarta tayo. Talaga siguro sana para kanyak tagnegosyo. Una atas sinuswitik mo taramin mo. Alawan, surrender ako ang lakay. Among bakit? No agnegosyo ka ngamin na niya. Ay wanam ti panagtalik dagiti customer mo. Sigurado amayat ti quality dagiti lakom. Tapno sanda malismaya. Di balin ang basit ti ganansya. Tinapatag saan ka amadadaal ka dagiti customer mo. Nawatam? Ay, nawaw! No kayat mo nga agbaligi ti negosyo a binangon mo, ay wanam nga rod met ti panagtalek dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.